hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Los full van braf bedoeld ze moet zijn Nederlands voel maar in wifi feeling aan het joy van Jan van Joy ilang mai mo malo fa funga ngale ni foi vai lesso for really so tolu se fulo le ni masino me lua fe lo lima ma lo le so fu manuia ma le langi ma fo I lo jopa ia ma lo jopa man ya te o te lo ma fa jopa tonu ni sil ya fa pe foi ya tonu ma lo ma wo me le tantu tu fa wa Ilanga yan tu le fa ngol le via so tanto fila I lo monu ai le tu no vi ai lo na lo fa lo da ngale wa ma fa yona ma futa mai fo I le tanto pol kalami le ni vai ngola woli ya fa tan van tu I ona pa yan le tua o le da fo ta pena lana upu fola I le fa ngol le via so ya ma wiele lo antu awale tala ina lo na filingano ya ma le tu si fo I olana la fu ma moi Elangan telefa televan tuing jamam jira mantua pa anga masani el tantu wala leo e mafuta mailea so mai level tayau se yo o le temi ya anga ia tu fo I to fanga malu malo leo sai ya malo foi le lava papali o fianga yo manga singa so le tino le diving town o le stala le fo mai we lo vai le fo mai ya pole da fo fa nga fa longa le tau dia fa fo mai e diagnose lava o ya ia longa singas ia le ai paua o lea ia nga fo ia le tutua ali mo te tai fo mai ia male am tausi mai e so soania I tanto pe o mai le malanga le ma ia le malo silo do o lo fi tai tunga wa se dinga maruia tono le dinga tru ia man tru e se le langi lo o ti le tutua fa wa le radio Samoa tasi lima I tolu a mo malo la vole on sai ia malo fo I le fa le favor Malo atu telenga ia te pe re ile tu maftanga mai le down ali la si o le fo stimulate ma atu lu down tu maftai to ona fonga bua ma le polo kalambela wo le fonga bua si o lia ia link to life fa ile afiafi ana dei ole so lona limba ne o le fanga solonga o le fam sidonga le o lo fanga solo I Samoa
Ja, John Welle to po in Malay pe on ye ta to li poti. Mai la wala so fo se uli mai la fia naf. Ja, maar on am fik voor de toe ou dan to ma fa wina. Ja, le ta to so ta inga se tem yo la wo le le fia nga ja li lo mai va mai na vai. Le le mai yo ta to li poti to sa o ja o yo la va au ma fana. Ja, dan voor jullie o la fa ta. Ole dan voor je nie so to ma wo da e ma fik voor e nga je te fik to jij. Ja, ona e sila fia i lea o tau banka. E se umani poti. Pe ona au le bank tonu. Ja, o lona winga la. E ian te oi, ia le wha tau. Ja, e ke whaika waima e mana malama ma e sila fia i. Ja, po o lo mai mo mai fo i le tautua. Ale Radio Samoa tasi lima i tolu a mo. O le uta vai e tuifaf. O le wa matana pe i tolu mai ia na i wanga la i tifo i e manu kau nei. Ja, talo sia. O lo o maruia tanto uma i leanga i antu le whai unga o le riva yaso. Mara tua o le whai unga le vea suni. O le a wha mara tua i lea songa fua pe a tanto o le le dawa i sfo. E a lea so whanau. O le tupu o sa lesa le tolu. E le ngantuilia. O le so fo i le nai Samoa. O le a wha mara tua i nai. E a le tuto tasi o le tanto malo Samoa. I lona ono se fulu ma le tolu nei o tusanga. Talu ona tuto tasi le tanto malo. Ja, wakau neve visi ka ko ngamia. Ja, ono le ese o meia ka ko ke pisi e matato visi e ile dei fo i vai tau. Ja, ai ole la mtainga pe o tu i mai le mtanga al vengo le lo. Mo tanto la antua au kilani nei manga e se antu ma au kilani. Ja, pe tu wa fo ile topi tu no nai to te nopia yai. Ja, ma malanga e se antu mai napi tu no ni sila. Ja, pe ha kai mai fo i mo au kilani nei. O fa mai o leo le amatua i whao popoina, ia le tele, o afo, o poloka leo, ia ma le anto telefo i manu o le malo, o le a peko loso le lunga o tanto awala, ia misi le valunga o tanto motorways, i le whamomonga, ia mai whamomonga leo, i le tausanga na sei mawai atu nei, ia o mai i le song, o le whamomonga lea mai le ofisa, o whimalanga inga i lunga lau i le ele New Zealand. Mai le aso le nei aso tolu sifulu me lua filu wha. E o mai le aso tolu sifulu me lua filu rima. Ua lipo tia mai ai. Ia le o antu le whai o i le antu wa mali liu i lunga o tato wala tele tono New Zealand. I le se lau tolu sifulu maliva. Se lau tolu sifulu maliva i lantou. Na mauso i fua i lunga wala tele o New Zealand. Mai le tausanga na te nei. E o mai i le aso. Ia a mele wala vailo ina naso i fua ma i mau i lunga o tanto wala tutele. Ia la ngai i fu le timi fu ile. O lai sa o le ya o ima le anu wala uta avali. Ia o na fu i tiusi ta ia. Ia le mole mea fu ile leo le sao sao a wha ntapula ina. Peita iane. E le tutusa uma avu tavali e tote malanga i lunga wala tele vavang. E iei avu tavali o nafta ma na vanga luenga sfulu ono i tūlana whainga luenga ai. E iei fu ia avu tavali. O nasa whaile lanto pāti le lanto ofisa. Ia ngala eo mai wha afa fu ile le lunga le awala tele. O le mea lalia. E au ngān tele a ile teimi. Man tua le teimi le na whai ilo lai sene avu tavali. E lau sila i au tafa. I le wha antai le tūtau ngā vale, o le wha antai le o ngā tutonu, ia malau wha antai le tūtau tau lau sunga le amta avale. Ia em whaiwhao na e sila fo i lele i fafo. Wa o le mea nā leina whaitu la fono, e pasi e le tātou amta avale. Ina ia e mana malamama e manga whangawhalere i tū la fono i lunga le tele. E mi sila pui pui ngā lau saunga le mu. Ia wa nā te tau sisi a oi. Ia ma e whapea mai, e seru ka avalele i o lumu. Ai fa fela pe ala vea tui malau tavale ala nai tas. E muli ange faile su enga faile fa msidonga. A o le saunga le mu. Ia i tātou. O i fo i loa i le mole tau tai mata pala i lunga o ala te tele. O i fo i loa i ale awa tavale. O le nai mana malama le lei tu la fono i lunga o le awala e pangale. O le to te lei o awa tavale. E o i fono fo i lunga o le fast lane. O le fast lane. O le laina le pito i le o ngā tutonu o vaenga i lua o so se awala lava. Ia mi se le valunga o tātou motorways. O na nofo i le i lunga i nao ta vale ia. Makuale e kia e le poloka i o le awala. I ta vale i e fio atu. E overtake i a pese i mei antu i luma. I sina sawa la i titi.
o le mea lalea, a fi o lau sunga si lau lau au ka avat. Alu le leine pito I fafu. Alu voi le pulea oe, iwa se fulu, walu se fulu. A fi kus fulu loa ongo se fulu mau lo masau tiki. Ia a o nai te pito I au tafa. O le si vai. A fa pe o ngai ke lunga le fast lane, a e fa fonga antola walu, atu tawa le leo pol tawa le ambulance. E ka kaunga e fa a vanga singa havango. E ke me I mei tuto. Ai tu ina e so tu ia tawa le ia le au lavea. Ina ia fa asau ina I se soi fuo stangata. I se fa lave mantu ia o lo tu le. Mai. Ja, moka ko ngai fia ngo fongo lunga le fast lane. Si le se awala ko ai nga. E vele mo so ese o ngole ka kurikuri ko ngai me nguki o le awa uli ma le po angi. E ma le fai ngol nei foi yes. Ja, nga ole fai ngol nei foi yes. Ole fai ngolea. Ole afot. Ole tamle sanga ole super rugby. In talonga e via so sfulma le ono. E por fama signa le fanga solo mai. E le tamle sanga le Super Rugby Pacific. O le pola nani, o le o vai so le ele mai an talonga I usauni mai yai tala malai, e le 5 minuto te ai le fitu le poa nani. Ia le au le Highlanders, il lanto malai ti o ata voile, I le loi o I Dunedin. Ia ma le au mantai, o le nawa tondu wantu yo o tau lau whanua. Ia maruia le talonga I le poa nani. O le si talonga fina, o le afatau I le Brumbies, ma le Crusaders, I le 5 minuto te ai le afoliva, I le poa nani. Ia, ona anga I tuile le aso antai au, e vave amatani le talonga le Blues, I le aso antai au, le afatau I ma le Waratahs, I le 5 minuto te ai le afoliva, I le fiafia antai au. Hurricanes, ia, o le na wasauni mai, e whilo I ma le Moana Pasifika, o le vanoni o le Moana Pasifika, ia tuma wai, I lona tūlangolo I le Timberley, ia pe si ia tu fo I lunga, ia pe tuma wai lunga o le top 8, o le Timberley Moana Pasifika, o lo o tūlanga ono, e o le Hurricanes, o lo o tūlanga wha, o lo winga, o le makua I sefia o le Hurricanes, I le nei fo I tausanga. Ia, ma le talonga mo le muli le fefia antai au leo le amtau I le Raids, ma le Drua o le Raids I le Timberley, o lo o sefe fo, o le tūlanga 5, ia le Queensland Raids, I le Timberley, le tātou Drua, ia le wai fafo mana maafala, I le tūlanga se fulu. Ia se kako katikat, po le ale tūlanga o le ao, ia tātou talonga, I le whai unga o le rei fo I yaso tālo sia, o le amaru ia le tau whainga lau, nai te tā puai. Ia ma au fo e lua, o ngai kā puai. E pe o sia uso ia le au pepe, e se ale au ngā lua kone malai le kā puai. Ngā anga whaale kongwa koe sui lo mana ofu. Ia so ia o mea e whaila lo nei. Ai tālo sia o naua. Maua sina whaasiri ngā malo si fo i o le manu o le tātou taro. I vai ainga o le ring vai ainga o le aoli o le aso fo waile. Whai unga le vai aso le wa tātou iai. Te ofo fui au ia. Ai le lancha si ngā koe inga ringi vai aso a koa. Ma le lava i aso. Ai si e alua ko fui ma singa a. Singa whaalifu. Ia o singa leisa pi ngiu voile.
So whakaweke ma SJ Paulo ma Jali Limni le rivainga le woli whawhiwhianga ia wala ngā tūla whaingo le rei fōi yeso e mese le whawawina tutu mga luenga pe o le whianga yelo tātou taro whatala whantua ianga luafi le au pepe Marcelina Brown e langa te lea o Maria le sina tawai dai sini male ainga o puna o fitu lima kopelani luantuai e leo solei an teiso ia male la tau au lea la oi whele la whaafurko au ngangi iari le la whaafua le Brumbies i le poan Junior Moli fio tanto eti tasi limu ia le mauto mai nai kalai stete whantana whanto i fwoi leo so ia antu veve ia male tausi a Melina ma ave taxi umala wai nai kalai stete mano la male tawhawha o i ngā lue ile le yaso for le sunga le ya Paulo Arona le tama whainga luenga le tama i pule on le tasi e dai North Brisbane ya mai nei au ki lani saute ma lo le whaia le whaiva ma lo fwoi le taua tai tua sao malainga le mau tumai nai Brisbane i Australia ya whianga i mga luenga ai mai se foi lava ia le mole me ngai ka o le ivalera ile vai o gole dei vai as o kai a ko au kalanga ena ko isu pole aste me manga o ai mongangi pose me ai pose vai lima le waia se i shaula u mongangi ya ka ko se i fa ai vai ka ko umangi se i alula o kenge se i swipe langa ka pole aste me o ai se i shout yangangi Oi so pika se mi mikaila pole ase fangwa maua pole ase me oyai va le kako pa po oi se me kuku wa ko fiki mai kai so le kase ke le me pelo le wai nge kanga ka este po yo la ko la fika mai kai ai se shout mai me boy au ke shout mai pelo au ke shout mai au fika pa me pelo fa ka ba shout ai at ko ka u ka umanga la langi fa penga la lo fika okay ka ya ka hey baby, when I need shout, when I need. E pensa le sponsa, assia okay. Shout when I need, shout when I need. I wake up fe, uma louca pe. Shout when I need, shout when I need. Le patinta la le se, se le au le le. Shout when I need, shout when I need. Se staka au ke songa shap se yo ongai. Tango o ka toke nea ko ke fia manga o ai ko le ale konga ka o le kau o kuki ai ku ya ke a brother you know that I got you brother kango e au mai triple mai you know I'm about the life yes mama just like how you like it all night ko a ko ale kai kai o nga ma o sia la kanga le e amo ai 1.5 ko ke sa o loko ai o lo e ko au mai fa a pa la i mai ko me ngu so ke nea pule o e sunga e I'll shout all night, keep it coming all night, keep it coming all night. I'll shout all night, I'll shout all night. When I need, shout when I need. E pensa le sponsa, assia okay. Shout when I need, shout when I need. I wake up fe, uma louca pe. Shout when I need, shout when I need. Le patinta la le se, se le au le le. Shout when I need, shout when I need. Se staka au ke songa shap se yo o ngai mai lo ala le kala le au mala isa ona se princess tight ngole shau fu ale ai ma se fika ngole fa bang kumu sole ilo shout me ke ko police ni but people in the understand when I need, shout when I need. E pensa le sponsa, assia okay. When I need, shout when I need. I wake up fe, uma louca pe. When I need, shout when I need. Le patinta la le se le au le le. When I need, shout when I need. Se staka au ke songa shap se yo o ngai. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others.
To protect yourself from serious illness, the COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O fia whātau sau tā wale, po iei fwoi sau tā wale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana o via se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō liso whamtaranga, kāneo.co.nz. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O i sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona piki le ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina nei tupu se whaalewe ai o loo I le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o laupa anga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. Tau mō le aso. O le sili le mālo o le atua. O le au auna I tangata. Mā reko I lona mata upo e se fulu. O le foi upo e fās fulu ma le tolu. Ma le fās fulu ma le fā. A e le whaapea outou. A o se fia sili a te outou. Ia fai o ia maa outou au auna. O se fia mua foi ia te outou. Ia fai o ia matautua a outou uma. O ia kopo mai Ioane. O soo e to'orua o Yesu. Ua momoli mai lo la manao ia Yesu. E fia nofo le tasi le tu tauanga vale. A o le tasi le tu tau matau o Yesu. Fā te ila ua. O le mamalu lea, ma le faa ea ina lea, faa le tangata. Tu usao atua Yesu, lana o onga e faa tatau I le manao. Fetala Yesu, a e fia sidi, fai ma au auna. A e fia muamua, fai ma tautua tangata uma. O le mamalu le nā faa le atua. E au auna ma tautua
Mō lou ainga. E te au auna ma e tautua mō lou nu. E te au auna ma e tautua mō lau e kālesia ma nisi tangata. O lona winga. O le taule ale ta moe solo i le fale o matai e tautua i matai. Tangata sini la lea i le mālo le atua. O lau foa i ma lau taulanga e ala i lau e kālesia. O le tangata sili la lea i le mālo le atua. O lou langona ina o lou whaatau waa i luma o le atua. Susu maia lau susunga i le whaafeangainga. A fio maia lau a fionga o le sao le nei ainga. A fio mai lau a fionga i le ali faipule o le tofi o le itu malo. O mamalu na whaale tangata. Au na le ie ma le wha maon. Ulu fale maia i le fia o louali. Whaaru penga na o le malo le atua. Aia, pea e se i alu wifo ia i lalo e tautua ma au auna i isi tangata. Ona e sili lea i le malo le atua. Aia, pea se i e sili tasia i le nei aso. Tātou te tālo. Le atua lo fae, lilingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga lau le tio ma le televise whaasalalau a le radio Samoa. Whaamanuia tautua ma au nanga ua ala usuai o tangata i le neifo i aso. Whaamanuia le whaafofonga sila alou atonu. Lui tauina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Le atuae, a o mai i mātou uma. O le sili i le malo le atua. O le au auna i tangata. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene.
Supermalina lo vipese Evangelia Wesleyana Metodisi o Tahuhu. Tauluan tuile polgalamina. Ole afuile ngorka ko porga. Lui tau moleaso e talo sio nana e sia nga fo io lo sao. O lo sunga il fifi au ya Reverend Edsi Soningafa. Ya mo itato umalava ile de vaingola. Wolia o fenganyele tru mga luenga. Tute mawhaiva no Filima o le reia so for really Charlie July Tassi and without to tala even whanua ea nga I lor tangata I lanto ainga ea po lo for the finger wenga fa mai au ngā wenga ea nai mawai lau pa for lau ngi as for like Sue mai ni ua mai se o so sala ma sei la meleke ki ai o le ala tele no po sala le ala tele ma si o ponga wata malepe ma po ia so le pa te la ne o le tama mai meleke o ma no pa ia tu o de ma tele sola na voisa da bua e a se va pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola ma se ile mele che di ai o ile ala tele no po solo ele ala tele ma si o ponga wata malepe ma po ia sole pa te dalla ne ole tama mai meleke ma na pa ia tu o te matele te iula vale tu sa mele so solo ma te ile meleke ia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o ponga wata malepe ma po ia sole pa pete dalla ne ole tama mai meleke ma na pa ia tu o te matele te iula vale tu sa mele Talo fato se fa o ponga le nei o tātou tā la fomo le nei as whareile mai lau Radio Samoa. I talo to mua, o le pōna moli mawina ai e tangata no o le whaitu sauti o le atu nuu le matau tia o awhianga o se asio sio. Mawe reporti na matua I whaaleanga ina ai le telo maota malawa tangata e peona moli mawina I ata mawhaasara launga, le telo fale wa le aini tawalunga ma ufale ngai nai nisi o vaenga o la tau maota malawa, whaapela au ua pau ma mea tō tino po trampolines na whele lei solo, ma whaale ngai nai po moli. O whaitu na whamawina le awhia e awhia ai Norton, Dinsdale, Clevedon, Mangatangi, ma Hamilton. Mana mai tauina fo le motu si ai o le eltise ili se lau fitu se fulfao a inga I Melville. I reporti mai le One News na whailo ai le amata o ngā luenga Fisoswani. A sui o le Civil Defence o le tine I mōma le Fisoswani mua po le Fire and Emergency Services e le ngata ilea o sui o le pule ngā nuu po le Council e Fisoswani I nai a inga matangata I tau mawhai ta pena vaenga o whaalenga ina e le nei whaalawilawe whaanatura. Ta ue nisi o tangata ia lalam papa au I lea whaitu, le mata o tia o vaenga I le pōna pō, I le tele o meto o tino ma vaenga o lato whale, ua whaaleanga ina. Ai mai le ofiso le va ai tauna o lato whamao nia lava, le tū ngā o a whianga e onu whita ia I maa ai, na li potia le a whia.
ta o le sui o le ofisa ia Heather Keats, i lona tilo ia afianga ua matua maoae, mamatau tia fōlinga wa aia, vaenga ua whaalenga ina, ona o lea asio. O le whai unga le nei vai aso e amata aloa ia ai le taitai o le vaenga wha upwhai le act ia David Seymour, i le tūlanga tofi o le sui pā le mia, sui taitai o New Zealand. I le mai a whaamtu o atuai e le sa se e mai lea tūlanga tofi ia Winston Peters o vaenga umai le whaatau tainga o mata whai yoi o le avea ai masui pā le mia po o le handover. Mo le sila fia uanga i nei taitai o ia vaenga wha upwhai e whaatino lea tūlanga, ona o se malienga i lalo le maloso o whaatasi o lo pale mai le taitainga o le atunu po le coalition government. E aua wai vaenga wha upwhai le New Zealand First ma le Act i le whaatau tainga o lea matawhai o i tāua. Ma o le ua mai a le taimi o le New Zealand First e peo na tai mua ai i le malienga mo le se fuluwalu masina. O le aso tōsu tasi o me o lo fuafua e whaatau tō ai Seymour i le maota o le kōwana sili. Ma ua fola nei le taitai o le Act vaenga e anga i tonu ai lo na wha mua. E peo le wha awa upea o tala noanga ma fuafuanga le atia e ai o tūlanga o onga o tū la fono e wha tonton fola wai le tele o fuafuanga le atunu, ai maise o le soifua maloloina, ma le tūlanga o le tamau ainga o New Zealand. I le mai ai o le taimi o New Zealand First o le ua wha mawina le amata ai o tā penanga, a Winston Peters mo le isi whai ngā pālota, e peo na wha solo ai le tele o ana fuafuanga mo le anga i atu i le whai ngā whitwhilinga le atunu. A ina o fisilingia o na manatu tu sai malona taimi le tofi le sui pā le mia, na ia wha amanino ai. O se wha alo lea mo ia. Ai maise o se tūlanga tofi na wha o loa ina ai o ia i tō mai ese. I le wha atino ai o matawha yo i tausi o se taitai. Male ave ai o se sui o le kāpene tai tutono le pālemene. O wha alia Winston Peters. I le amatalia ai o ana tā penanga mo le whainga pālota. O le aia sila e wha mausali so o tanga. Matangata pālota. Inisha tala ua sa afia le sa avea ma minsta o puipuinga o New Zealand ya Ron Mark o se tangata anu o le atunu na maliu i totono Ukraine ona o ni tūmanianga na whaatino e lea lii e tama whaia la vea i se isi a lii fita. O le ua maliu o Sean Lee Cairns luas fulono tau sanga mai kalaistete ma o reporti ma le New Zealand Herald o Sean ua lua tau sanga o nofo Ukraine i le whaatino ai o lana koni karate ve sosoani ei fita New Zealand. Ta ue Mark o whaatinonga le nei a lii ua whaailoa ai lona i tu ai tangata i lona loto alofa. I whaamua ai o le saunga le mua o na uso a tangata na i lo o ia. I reporti na whaamawina na maliu Shani se oso whainga na whaonga ai a wala whaate konolosi. Po o le vaenga wata o le drone strike. A o ia tau mawhai e whaasawina malawe a i mai ze isi fita o lo o manua. O Shane le o se tangata le a wainia o onga tau military. Ai ua whaalia e lea li i le loto toa ma le anganga fiso swani i lona tali atu mo e na manunua a o vata wai fita i Ukraine. Ma ua fo e reporti na mali liu whaatasi lea li i New Zealand ma se li fita mai Finland. O le lona whai lea o tangata New Zealand ua maua le mali liu i totono Ukraine. E au fia le li o Dominic Ablin, luas fulvalu tau sanga le matua, Andrew Bagshaw, fast fitu tau sanga, maleli i o Kane te tai, tols fulvalu tau sanga. Mai tala muli wa amata nei fuafuanga le swimming star wa o ngai a David Seymour. I le whaatulanga ai o ni whaasalanga tupe, whaia whaasanga i mātua, i le ave ai o lātou whanau ia o onga. I reporti o whamauina le ono o atulava i le tolu afe, le whaasalanga pe ale ave whanau ia onga. Wa ta wai fo le fitu na i malimtanga luenga fam sinonga le faatino ai o ia fasalanga. O le afa amalu sia le vaenga i matua uma, se i vanga na ai watu inatu se tu si alo ia. E whaamatalaai se a afianga wha soi fo malolo ina o le tamaititi, wa le mawhai ai o na awai ia o onga. I whamaumaunga ma le News Talk ZB na ta uai, o le se 10% o whanau e leo a o onga, mo le se 15 o aso pe sili atu foi. Ma o tātou telefona mo le nei tū la whaafitai whafonga mai, tau whasoifua. O oia se te mai tai sa moe le vāo se fulu valo ma le tōsu whātau sanga. O leo ta pena i whaalaputupatonga sa moa o le Dressed in Confidence, se porkala me whaaleo a onga, e le ai se tutongi i le aso lua, aso tolu o uni, e o le aso tofi, aso 5 o uni, mo i lātou e alala i aukilani saute, o loo sa ili ni ngā ruenga.
E tolu masina o le afeso sonia tuai e ta pena o e mo saunga luenga. O nei por kalame wha leo onga e au fia ai le ola manuia ma le sikaili por suisui. E mawale tau sa mifua wha apela e ma le taavale e piki mamamoli ai pe a mana omia. Whaafso tai loa le Dressed in Confidence i le emaili hello@dressedinconfidence.co.nz pe tangai ane i le Facebook bo le Instagram. Awane e misiele nei avanoa taua tamai tai Samoa uma i au kilani saute. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa.
Mwana mole antulangang fa tai le fionga ya le onua yeli ai shahuch mo tatu telefoe pero e fa fonga tu yai le divang ola woli ola mfim tu e amudan tu pe antale tu la e lua ele yanga yantulang tu e piki mo fo ile fana wa onga ile tu wa yo onga ile de ya so fu really e mo sound yan tu mo long weekend na swana wo tupu sale sale tolu e mo le tatu sisinga fu e sa mo ile so fu ola venga so sau e mo tu be yo le wa mo fo ile tatu wa do e fa so ai mele tlinga ya le ala ku so fie le yo le tu mo danga ala enterprise motor group manuka ba jalavan tu la tlinga le ala malo fe fe ya malo fo lo sei mai le ya wuli le to e va yo fo le sulu mai le la ai to fe no no al savi ya malo le so fo mo la to fa po mo ya malo fo le tawata malo fa to to ne ya ya wian fa pe mai tau ya vi nga le li yo lo fa yo na mo fa ngai fai ma suru mai la ya ma se fo ya fa ngon ne va ya so man lang wike ya malo le so fo da tu te tau fai fa ma lo lava I ngā wenga fo tu te ma fai va no filima e pe ona to fia yai ta to ya langa o le te tau tau fi silian tu fo ile le pe a so wa so malolo ya au teilo o le sile aso ta ua ile tau tau tua I le fo I au ndanga tau fa tu ta vale le so fo le so asa ula ya sa o le lava ya le sa nonga a fo bo ya pe o fa unga masina ya tu langa fo le tere na to telefoni so le malo la tu no le ngata ina le ia tu langa pio so le amau ia me se fo I o le fa unga fo fa I o masina tu langa o fa ta mata vale ia e o e fo na silingia tu langa la so fo ia e tala fo ta to la so fo ta fa pe mo e sa pa no fo le suma tala toi a ia e sila fo ima au tiro nisi fo tu langa lo ia ia le telo ta ta vale lo ia Lele, ja, se io mi so fi ngano po le se tala I le fai ungol di masina e mi sile amatalia o le masina lo no le rifo I tau sanga o le dawa lava tape na ila o danga le enterprise I manuka ua lea.
ia whaafitai mo le mātou wawanoa ia o le di inga lawai whaafo i ta langi ono lona lofa malona tausinga ia le huka tātou au dia mai fo ia whai unga nei masinga ia i tūlanga tiu te mawhaiba fo i so se lau singa o lo whenga ia ia whaatalo whaatua ia tātou au nanga nei enterprise ia o tūlanga masani lava o lo o tele tātou tā vale o lo whaapea o na whaapitoa mai lava le amatanga le masina o mai nei taimi ia a whaapea o lo tau sa ili se sa ili nei fo i vai tau ia o lo tele mano anoa e tātou tā vale o lo whaapitoa i tūlanga o le tau sa linga so sa ia o le tātou stock o lo tele ma ano noa ia tūlanga fo i piki apu o tūlanga o SUVs ia hatchback o pe o tūlanga ia o lo tele mano anoa ia mai se fo ia people mover ia po tūlanga o van mo a inga to tele ia whaapea o lo tau sa ili sa fo i le nei weekend pe a mo se avanoa ia su mai matala mai au ia i le tātou tau nanga nei i le nei i manukau ia e whai ona sosoana tuai fo i so se vaenga ia awa lawa le tau sa linga o sa ia mo la tau o tau mau fo i ma au kilani ia no ia tātou website na o le enterprise cars .co.nz whai ona mo mai a tātou tā vale i runga tātou website lea ia pai fo i ona wha tino mai ai ia lau finance pa wha pea e te au tilo finance ia lau tā vale ia lo ia le link i runga tātou website ia mo tūlanga uma tolo iai uma ia whamtalanga ia mna umia ia mo i lato fo lo iai tā vale fia trade in ia lo whawau fo i tātou tūlanga lea salawa po iai se tupe lo tutoi runga tā vale ia whai on whatau nui na tātou o nanga tūlanga ia trade in o lo sa a wasa o tā vale fau ia o tūlanga mo finance ia o nevai tau ia pena o laisene peo la iai lau internet banking ia e whai mo fia lava o na whatau no ina finance lo ina o laisene lava ia tūlanga e mana mia ia mga nā ina i tātou tamama tina mātua i le tūlanga fo le ia mana mia ia le tolu masina o le bank statement ia mo i lātou o lo o de mo fo i se avanoa i pai whananga mai tātou website na o le enterprise cars ia mo nisi whaamtalanga ia pai ona mo i mātou i le o Barcelau, ono tasiono, fata sivalu. O Barcelau, ono tasiono, fata sivalu. Pai mo maire sunga le pule ia Jerry Coon, ia o te mafo ia tau o papo. Tau au na nei o le ala o kuso fia lelei. Ia mo nisi pa amtalanga, pai po na sumai i tatou address. O le 5 ono fitu, i le 5 fitu toru Quay South Road i nei manukau. Paftai lava, ponga mua mo le mātou wa vanoa. Tai. O whangia fo i le lii ia toenga o o la wasinga nei aso ia mai se fo i le whasau ni atu le long weekend ia le whafonga mau fo i se tātou atunu lo whangia le atua ia tai fo i le soifua tātou toi whenua ai se tai au mua ia a o lo whapena o na lo whangia i tātou tapa au siri ia whaatai mon mātou no whonga mua manuia ia sapua inga o lau au nei weekend tai ia mai e tasi e pe ona e whitalai le rivai o le awoli le tofa ia le ala kusofi le leina o le tutua malaunanga le Enterprise Motor Group i Manukau i te maua i le 5 fitu tolu Great South Road i Manukau malau i le o se lau ono tasi ono fantasy valu mola sa ilinga leo stafle mo oe malau a inga i le rifo i vintau o le tausanga Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Io e vela malulu mafana i nisi utai Talavanti e te ring tau ala whai mala ainga le gantu i lea ia sa longo li ia ana le fiu telemoni befo i sulu matamua mala ainga o le mabuto mai dai paku ranga wakai uma e ringa whai ia ka pakar ko mola o le mola ka ko ngai paku ranga ua kau behind le tutia e talo si olo maruia le tātou tru Michael Utualunga se ngafu tunaiva befoi ropati tua laulele e mautu manavale fatasi maleri vaingo le aso talo sia
Ya ole nasa mo sina fa sina malo si wala fa we no nga winga tutu ma fiva ole din ya so for really but tua a feeling to line just see fa funga e se fa wo ponga ole tanto pologrammi ole arito ole ono to better me le sunga le fifa ya pasta la fa hele copa o a fu fu ngol fa ngol riva yesu e che lui fer a wo e fa ngoi Malina ole le Vino Records le gang on la Oliver Jonathan Trilling so ya DJ Dave Male kana pola per so e o Dara ya le ni fu ngal fa ngol ya so to bo ina ya le so ya DJ Dave ya Male da to fa ili foi alle big boys band but Jonathan Trilling le few ango selling boys sam ole ma to me ya le so ya tin manu
au tanga vaia. O le poa taia, ia ai le tai na le tulai sfulu ma le lua pe ta lo sfulu lua. O le temi tonu ana i ti e nda ia le anta tifanga. O le avea ai o le sunga ia vasa ma na ia Winston Peters. Le tai o le vaenga whaia le New Zealand First. Ma sui pāle mia o le mailo New Zealand. O te leo po e manatua. E tolu pāti ia tu whaatasi le ele mailo so whaatasi. O loo taita ia whainga upwhai. O le mailo New Zealand ni tau. O le ele pāti ele National. O le ele li pāle mia Christopher Luxon. Ia sui pāle mia ai ia vamasa mana ia Winston Peters. Ai luala. O le teimi mua i le telefala solo pito le antunu o New Zealand. Lua sui pāle mia. O lela, e tā lole, ioi, e tasi lole minu te ailsfulu lua, i le vailuanga leo le po antai au, amala maleo sa. Ia, ona mai, a lo lea o le tofinga lea, o le sunga ia Winston Peters. Au e si le fila o i le la sui antuai. Ioi, ia nga, o le sui pāle mia fok, mo le isi, se fulu mon tupu masina le tutoe o le afo, o le whenga malo, so fantasi tono New Zealand. O le apale mai ai, ia le teitai, o le pātia le act, le whaiwhai mea fantasi, ma le New Zealand First, ia toi foi, ma le pāti a le National. Ia, ka malo David Seymour. O loro winga, ia, o le asui foi la, ia lona wha lupenga. Ia, o le ale toi ta, ua foi le leo le minister langolango lea, ia e mua mai lewa i lunga. Lona tofi sui pāle mia. O le winga o le tofi sui pāle mia. E whai o ia masui, wa aia o le pāle mia o New Zealand. Pea a whai malanga e se antu le li pāle mia mai tonu o New Zealand. E le ngantailia, o isi umao na tofinga, e ma whai ona whaatino le sui pāle mia. Pea a whai lea, e whia ngai e le li pāle mia, manga se ngase o le tino. Ea, lona winga lai mala mai fole sa il tato o le lotu, pea ka kololoku fu ile sa. Ia we le swinga na le finga malo ni. Sila ele swinga kene. Ia na le suia ila vo tofinga. Ia e tu maula vatangata. Sui pa le mia mai ai. Ia le ia David Seymour. O ia o le minister langolango o le matanga alwenga wa onga lea wa ia fola. E ono mo lia mantua il tu la fono. Pe a failea. E le usita ia e matua. Ia le tulanga o le awinantua whanau ia onga. O le temi nei futa mo lia stanga te tu la fono. Pe a fai e longo atu le mtanga alwenga wa onga. E se a onga o loa au tawina i alo mawhana wale anturu. O le red flag ia po indications fo ie. E ilo ai wa umi te lena le toa onga le tamutiti. O le se fulu li maso i to tonu o le kuata. Ai te sila fia o le memani. Whamai, e o antu le se fulu paseni. E o antu le se fulu paseni. O le tau au whai, o ta maitia o ngai to tonu New Zealand. E sili antu ma le teis furu li maso e lea o ngai i to tonu o le kuanta. O le iainga o le antu la fono, e lea whaina whanau, o loa a fia i ngase tuma o le tino ma le mafu wha. Ai o le koe ngā mea fwoi lele o le wha kala lea o le mele o le matua. Ona e tuu whau le whanau, e oe maka ki vi ka whawhau i whea ma whea. Nā la mai lole i lunga watale i wale taiau. Ia pe watan se fulu. Ianga ki ia le wale oi ma tamiti lau. Whamai, ole man tawha i oi le dan tātou mātua. Ole a puti o whana, ta pena ma awi tātou i launga. Awa ole ale lumana i ole tamititi. Pea o mangi le hima se mei lo whai. Ona ole tātou wha pala. Ma le awi tātou leo whana i launga. I se kako wha akat. Ia pe mongi la folanga ale ole a avea ma sui pale mia lona lua o New Zealand. Ia pe amala mai fole sa asauni. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia.
ave loa na yo walo e faile siaki le fo mai fale ainga o le tausi mai le aonga po le fale talavai e vave faingo fie ma le mea sili ona tāua e le totongia e mawhai foia na faile tui o le baisilin e ki lia atoa ai saula ia Samoa i le nei vai tau o le tau mawhanawhana ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau faile siaki ma fai loa le tongfitinga mo nisi whamatalanga sa iliana i lunga le social media Stop Sore Throats pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi stopsorethroats.nz O oia se te mai tai Samoa i le vā se fulu valo ma le tosu whātau sanga. O leo ta pena il whala putupatonga Samoa o le Dressed in Confidence se porkala me whaalea o onga e lea se tutongi i le aso lua, aso tolu o uni e o le aso tofi, aso lima o uni mo i la atau e alala i aukilani saute o loo sa ili ni ngā luenga. E tolu masina o le awhiso soni atuai e ta pena o e mo sa unga luenga. O nei porkala me whaalea o onga e au fia ai le ola manuia ma le sikaili po le suisui. E mawale tau sa mifua whaapela e ma le taavale e piki mamamoli ai pe a mana o mia. Whaafso tai loa le Dressed in Confidence i le emaili hello@dressedinconfidence.co.nz pe tangai ane i le Facebook po le Instagram. Awane e misiele nei avanoa tāua tamai tai Samoa uma i au kilani saute. O fia maua sau taavale po sau piki apu. Ai tongi tai vaiaso, lua vaiaso, pe tai masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi limo i votu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alo le soifo manuia le tatou atunuu i le nei foi aso o te fiafia foi whawhiroa i tatou atunuu ma whai una whasotai ma mai moa i le tatou polkalame le nei o le areto le ola i a vi ia lava le tua. O le mareko i se fulu le whai upe whas fulu iwa i a i le whaupunga whapea ua tū Iesu ma whetala i atu i a vala awia o ia o na latou vala au atu lea i le tau aso ua whapea atu i a te ia i a e loto tele ina tuia o lo vala au o ia ia te oe. O le au tu o le nei aso e whaupuina whapea e amana ia e Iesu le tangata to atasi. Io no le tūlanga ese leo le alofa o Iesu pe a whapea ki wa ai to oe le tuspa ia o lona amana ia o tangata to atasi. Whateita inga ai tu spa ia o Iesu e pisi tele o ia na le tolu ma le awhatau sanga na lue ai ma whaatino le whina ngalo le atua i lona soifua pe i whaatupe tope le whainga o lana ngaluenga ia ai le pisi Iesu ai e tele i o tangata kai to tasi na vala au ia Iesu ma nau ia Iesu na tu o Iesu whateita inga ia pe o whawhine puna toto foi lea na whemailitala na luatu Iesu e ona o le mana onga ia iro e ale whaamalo loro na whawhine la auti. Ai sau Iesu e rasa kia ue whaile whaamalo longa kinkikile. Ai sau le si whawhine ua pai tu pao ofo Iesu wafo o whawhine sfururua tausanga o mai le puna toto. Lea nga malo loro whawhine. Po le ale pisi Iesu na tu a Iesu ma whemai o ai lea nga pai mai. Na loa Iesu o lana whesili i le tāua o le pai o le whatutua. Ia lea nga malo lo i fine. E ke vai whai tangata whai leo sa kaio.
Wa fo Yesu e muli fo ile tele tangata male motu tangata. Ai ngai fa ngai ka kapu e kokas. A ile la au. Ngai loa ku fo Yesu, fa Yesu o nga tu fo ile Yesu o vala au saka yoe alui fo ilalo. O ke fia yai lo fale le asle nei pa. Le ngai a motu tangata to tele male pisi muli. Ai nga mga ia Yesu saka yo. Le fo ila ye tala ya pati mai le tawaso. Fe mai o wa Yesu ile ala le apasi le ai lo Jericho. O kale motu tangata muli a Yesu. Ya ma au so o la ko woif. La ifo wa tu mo pisa ai ke lo ngi ka waso mai. La sa ang fo au ka fala wala fe mai wa bala au ka waso. Mai leli e alo tabita ia e lofa mai ia ta ma fe kai tangata mai fa lave ke le ka waso le vai me ole pisi ko inga wenga fai ilo e ango ka ko le lo langi le nei tangata la wilo e vala au se si lifo se tangata le malo fo ile se singa fo ile wa e so ka e ka ofia ku se tangata mo mi so ai longa ku wa fo ile aku ole pisi me al malo a o Yesu ina ua vala awa kupati mai o fai mai ona tu lea o Yesu e paua ke le upuia mai ua tu Yesu ua kuko e fetala ia fai mai vala awia ia te ia ona vala awa tu leo tangata o fai aku ka waso ia tu ilunga ma alu ia Yesu la le ua vala au mai so le sona fo imo oe ile aso le nei a fai te le i vala au lava ia Yesu a fai Yesu mga ku fa ia o ia ngi kan ko kasi fa ka va ole a fai Yesu se va vengo la tele me la ke le kan kala ka kalo ia Yesu ke lo le lu mo ole aso le nei pe miliona tangata vala au ia Yesu ile kai mi lava le ngai ai vala au ia tu ai na o lava ile fa tu ai ke vala au ia Yesu mai tangi ia ke ye lo fa mai lo volanga ke lo e fa fonga Yesu pe milionga tangata e la ngona lava Yesu lo vala au watu ile fa tu a ia se fa fita uli o fe ngai ma oile asul nei ia e vala au ia te ia a waya mana ia e Yesu le tangata to tasi le tua fa fitai lava o matu va ai o se tama lofa po le ale te le tangata soifua le lalolangi ai a tangi atu tangata to tasi ia te oe e te fa fonga mai lava fa fitai Yesu i la ufionga le nei aso amen.
suen tau tai lau va pese se laus fululima e pe na langina le lau pese e kale sia me to tisi papaloa I sira monga I Samoa e tau runga tuile polkala mena ole a Rachel Leola o le antulanga fa tai le sunga le fefe ya pasta la fa le copa o le Assembly of God I lano mole tanto upu fola I le so e le kantai leola di vai so Antonia mo pele malo si latino sili ai la le ganga wale tua malona finagalo ya manu ya tele ya le alo atu I whenga mano longa o le whai unga o le nei ya vaiaso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le wanta no maini sine o tātou wha liga ma wha silsilanga wale long puele I o long tau pa ia malo o tau malu nisi o wha moe wha taruina le whai unga o le rei fo I vaiaso e to tonu o auki lani neia to e fatalo fa tuai per fer le to ma to mai le divine o le o li mano la vole au solo e mano vo le novo mano le io e maka TV o le fa linga mo e pe io de masia ile tusi o le van fili ma le tusi o le sunga a winga lo so lo minga o le tusi o le sunga fa tasi ma le lo minga o le van fili e mo wai fa penga Samoa I se sifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa I o la matai le whainga o whaalawelawe pe o whae puiponga ma liu o leo siusinga o a inga whesila whainga o Paulo o si I whaaloano whaalaginga o e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloa longa e na o le fitu se fulu tāla le tau na o le ofiso le Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobel Avenue I Manukau e maua tuai sau lo minga Morisi whaamtalanga, wala o maile tātou ofisa, e taimi whainga luenga I le lua no lua, tasi lima I watolu, lua no lua, tasi lima I watolu, le tātou mera, e pe tanga I sa o lava I le shopradiossamoa.co.nz, o le upenga ta wha I langi, o le shopradiossamoa.co.nz, o le whainga I leo sau oka momoli sao, tu lava nau tusi, I lo mauta po o lo lawa whaafetai. O le whaasilsilanga mo le fioanga o Sampunawa I whalea lili. O le ato toia le la au mauna la I upa ia sautua whawhawha Samoa mai le tai sama o le tui marua se ia pa ia le tai ula o na whanua. E le ise whawedanta ngawhatauri maina o Sama o whainga a wā ua ta oto a o sei a mai vasa ua mai au na tu lau pua. O le nei whaalinga whasintonu si a mātou nu o Sampunawa I whalea lili. A wale pa ia ialo whanene le mamanu o tonto a wha. Ma upu I le loto I whale o manu Samoa. Ai maise si o mātou pītoro o piu. O lo suaile suafa whaalu pēr. Ala le tai e mātou e le roo. Ma le mamalu I le pītoa a ai. Whaapea le lau tina lau le lei. O tasi nei I nisi o li I mawhaipule o lo tātou nu. Sa awai le tātou mawhutanga mua o le au suia le tātou funtanga e le stora I ne hia so tolu sfutasi o me I le afo le vanu I le tai au e le tuatusi leo le lua fantasi Kirkbride Road I Mangele a wale wha moe e fia whaatonu wina e le masina fau I leo na so lua se fulu ua whaatanu sanga I naisi o tātou nu se fso swani mo le fausia ina o le whalea onga mo alo mawhanau o le tātou nu Whaamalo mole mana tua maila o tai mo se tātou whaamalostino, ai morisi whaamtalanga, whaamsotai le olua tasi ono tolu, ono whaavaluiva, olua tasi ono tolu, ono whaavaluiva, whaamtai lo senia e a lima whaipole o le fio ango Sampunawa I whalea lili. O le whaasilsilanga mo le mafutanga a lomo tama whanau a whangawhau I New Zealand. O le anto e whaatonu wina la tātou mafutanga I le astona I neia sa tolu tasi o me I le intulai se fulurua I le awauli se I toe wha mautu ai fuafuanga wa uma ona tala noina a wale wha mo si o tātou nuu male e ka le sia I Samoa. O le evara awan tuailo o taupa ia malo o tau mabalu tātou feilo iai le aso o tā ua. O ai fo se tama whanau a whangawhau o e maua mai le reifa a salalonga a fia mai, maliu mai tātou mafuta I le alabaso tau tua nā le tātou taimi. O le toa tusi o le tasi lua tolu Royal Road I Massey au ki lani sisifo. Morisi whaamtalanga wala wane le o lua tasi o valuono lua tolu lima lua. O lua tasi o valuono lua tolu lima lua
po le olua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. Olua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. Whaamtai alo sainia lau a fono ale mafutanga alo matama whanau whangwhau e New Zealand nei. O le isi a tātou whaalinga o le whaasilsilanga mō le ainga e whale tohi vai ngai sa tuputea. Tulung sa mōmalau whaafunganga a o le nei whaasilsilanga e whaasino tonu lea i le mafutanga a alomatama whanau uma a le tātou ainga i whale tohi i vai ngai sa tuputea. O loa la nama papa au i sosei tua au ki lani nei e whaapea. Taluai o lea o le a whaatonu wina lo tātou whaamoe i sa moe le maunta i whale tohi. O lea e te talo atuai ma le whaano anu tele, e toi fia maua lava tātou whilo inga, i le astona i nei aso tolu sfutasi o me, i le intulai tasi i le hawauli, e iei nisi o vaenga tāua tātou te whaaso iai, a wā lava tūlanga o le tātou ngā luenga ua whaanga solo. O le tātou tuantusi o le Valu Lane Road i Weymouth, Valu Lane Road i Weymouth, e morisi whaamtalanga, whaaso ta i fole o lua tasi, o valu o, Iva fitu valu o lua tasi, o valu o iva fitu valu o lua tasi, lua o nolua iva fitu o tolu, o lua tasi, lua o nolua iva fitu o tolu, taiolo se nia le tātou wha se silanga le da, e asianta nu au sala malau tafi sinapati, mo le tai te whono le mau tanga, ale ainga i whaletoi vai ngā i santu paitea. O le whaalinga mo le mawhtanga ala mo tama whanau le ulua i la o le tala le lei me tutisi i salo ngā i sale lo longa. E whamata tuantu le tātou whaame moe i le asonga fua o le veis fau, o le aso lua leo iuni lua awhilurima, o le aso malo lo, i le itulai se fulu i le taihao, e whaialea i le se fulu iwa No Burnside Road i Papa Toi Toi. Morisi o le tātou nuu whato a maua le reifa a silsilanga, wha mole suantu i lea aso tātou whasoa, ma tala noa, a wāfua fuanga wa tātia, pe wha so ta i mai le lau. Morisi wha mtalanga, so ta iane ia Reverend Sione Tautua, i le olua lua tasi fitu, lima wha lua lua. Olua lua tasi fitu, lima wha lua lua, po mwangu tia lua muruvai, i le olua tasi, olua fitu, o valu wha ono fitu. Olua tasi, olua fitu, o valu wha ono fitu, tātou whilo ia i le aso, i le anga le leima le alofa o le tua wha utai, o le mafutanga na alomo tama whanau o le unua i la o le tala le lei, me to tisi sa longa e sa le lolonga. O le whaalinga le rei mo alomo tama whanau o le whianga o vau tupua i whale a lupo. O le auto langa i le fausio se malu fau le kale sia wha potopotonga kirisiano sa moa e whakasa e vau tupua i whale a lupo ona ua te lele a fianga o le malu o loo iei nei ona o le puipuinga o le saunga le mū. E whasilsila antuai i le ava ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu o alo matama whanau a vau tupua i whale a lupo. O le ato e whaia le tātou whono le stona i nei asa tolu tasi o me i le se fulurua i le hawauli. E whaia le do whanga masani o le lua se fulu West Hall Street i West Coast i Glen Eden. E le wha tonuina e le mata pia le manai e so whirangalo whainu ule lei. O le ansa su e lo wha malama ma e tepa taulai i whale a lupo. Ai e te le i tō ai taunu mai i ni usila nei. O le upu masani e le antaruu e le lei le tō e sea nuu poto. Tala au mai ma au mai lau la fonga e ma tātou whilo i ai le aso wa to whaina i le alofo le tua. Monisi whaamtalanga, whaamole whaamsotai, e ale whailau tusi, e le olua tasi, olua ono, iwa lua ono, lua ono, olua tasi, olua ono, iwa lua ono, lua ono, whaamtailo sinia, e le whaatamai a pasta, lamos tele pupu mai, ma le teite fono ia seumotu tafa o tine, le whaasilsilanga nā mo alamutama whanau, ale fio ango vau tupua i whalea lupo. O le whaasilanga mo le ainga sa lua fau. Ma tau te whaatulawantu i lau whaafungaanga sa moa. E mai se upa ia sausaunga tae le paupauina whaatu pe muli ala taula whonga. E sa mātou whaamtalanga. A wā upa ia e mai le amtanga o lawaranga taanga.
tulau lava. Ai whaasin tonu le rei whaasalalonga i le maafutanga le ainga sa lua fau i le pitonu o ta fito i mangiangi. O le awha tonu ina la tātou wha moe e pei o na whai u ngā whanoina i le aso to na i nei o le aso le an tai au aso tolu tasi o me i le se fulu tasi i le tai au e whaiele i le monto le teite whono i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Wha mole mana tua mai sau plate mo le tātou i puti i le aso i le watele ma le wha aloalo morisi wha mtalanga wha mtalanga iane le olu tasi o valu o no tasi fitu valu. O lua tasi, o valu o no tasi fitu valu, wa utahilo seinia e le teite fono, male laulaua fono le ainga sa lua fau, e le pitonu o ta fito i Mangiangi i Samoa. Male tātou wha silsilanga mulimuni leo tonu mai wha lelenga pepe wha linga o tū manganu. I lewa mali wha lole wala au tua i le whale la langa, i le mamanu le tunu e awhio mai, e mole mawina lana whaalele ngā pepe i le whaalinga o tūmanga nuka Samoa i Manurewa. O le wanoa fo i lea tātou te whaamarantu whaatasi ai, le vaiaso le tūto tasi malinga ngāda Samoa i Aotearoa nei. O le reitang mo whainga i taite lava e le matua u, malana au se e papa, malea onga Samoa o le whale la langa i Manurewa. E whaia lea i le aso whareile le vaias fauaso no Iuni, poto i le Julai wha a matal polokalame i le afa o le wha i le fiafi. O le no whanga e whaia i o le Manurewa Sports Centre i le tasi vanu o Weymouth Road. Tātou wheloa i fiafia i le aso male manuia wha amtailo senia e sao tulangi o le tangaloa penina i fopo o le wha tunsili o le whale la langa Cultural and Education Centre. Ja, o nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le nivaenga le aso i le tautua ma le au nanga a le Radio Samoa i nisi o wha moe o le wha leo na wha tonu wina i le wha ai unga o le neifo i vaiaso e whai ane i iau fuanga ia mau kāpenganga, mau saungiunginga ma vali lele i lau pasi ai awane ngalo ia oe lesi vaenga pito sili o na tāua o le menta o le vāwhano ai a wha Peritania o le PK a wha Samoa o le bubblegum. Seki mai lau tika kuri mai o
tala whātua se whaopoponga le nei o tātou tāla whaumo le nei as whareile, mai lau Radio Samoa. I tala o tomua, o le pōna moli mauina ai e tangata nuu o le whaitu sauti o le atu nuu, le matau tia o awhianga o se asi o sio. Maua e ripoti na matua I whaaleanga ina ai le tele o maota malau a tangata e peo na moli mauina I a tama whaasara launga, le tele o fale wa le aini tawalunga, ma u whaaleanga ina ai nisi o vaenga o la tau maota malawa, whaapea la au ua pāu u, ma mea tō tino po trampolines na whele lei solo, ma whaaleanga ina ai po moli. O whaitu na whamauina le awhia e awhia ai Norton, Dinsdale, Clevedon, Mangatangi, ma Hamilton. Mana mai tauina fo le motu si ai o le elitise ili se lau fitu se fulfao a inga I Melville. I reporti mai le One News na whaailo ai le amata o ngā luenga Fisoswani. A sui o le Civil Defence o le tine I mua ma le Fisoswani mua po le Fire and Emergency Services e le ngata I lea o sui o le pule ngā nuu po le Council e Fisoswani I nai ainga matangata I tau mawhai ta pena vaenga o whaalenga ina e le nei whaalawilawe whaanatura. Ta ue nisi o tangata ia lalam papa au I lea whaitu, le matau tia o vaenga I le pōna pō, I le tele o meto o tino ma vaenga o lato whale, ua whaaleanga ina. Ai mai le ofiso le va ai tauna o lato whamao nia lava, le tū ngā o a whianga I onu whitaia I maa ai, na li putia le a whia. Ta ue le sui o le ofisa ia Heather Keats, I lona tilo ia a whianga o matua maoae, ma matau tia fōlinga va aia, vaenga ua whaaleanga ina, ona o lea asi o sio. O le whai unga le nei vai aso e a mataloa I ai le taitai o le vaenga wha upwhai le act ia David Seymour I le tūlanga tofi o le sui pā le mia, sui taitai o New Zealand. I le mai a whaamtu o atuai e le sa se e mai le tūlanga tofi ia Winston Peters o vaenga unga le whaatau tainga o matawhai yoi o le avea ai ma sui pā le mia po o le handover. Ma o le sila fia uanga I nei taitai o ia vaenga wha upwhai e whaatino le tūlanga, ona o se malienga I lalo le maloso o whaatasi o lo pale mai le taitainga o le atunu po le coalition government. E aua wai vaenga wha upufai le New Zealand First ma le Act I le whaatau tainga o lea matawhai o I tāua. Ma o le ua mai a le taimi o le New Zealand First e peo na tai mua ai I le malienga mo le se fuluwalu masina. O le aso tōsu tasi o me o lo fuafua e whaatau tō ai Seymour I le maota o le kōwana sili. Ma ua fola nei le taitai o le Act vaenga e anga I tonu ai lona wha mua. E peo le wha awa upea o tana noanga ma fuafuanga le atia e ai o tūlanga o a onga, o tū la fono e wha ton fola wai le tele o fuafuanga le atunuu, ai maise o le soifua maloloina, ma le tūlanga o le tamau ainga o New Zealand. I le mai ai o le taimi o New Zealand First o le ua wha mawina le amata ai o tā penanga, a Winston Peters mo le isi whai ngā pālota, e peo na wha solo ai le tele o ana fuafuanga mo le anga I atu I le whai ngā whitwhilinga le atunuu. A ino o fisilingia o na manatu tu sai ma lona taimi le tofi le sui pāle mia, na ia wha amanino ai, o se wha alo lea mo ia. Ai maise o se tūlanga tofi na wha o loa ina ai o ia I tō mai ese, ili wha atino ai o matawhai o I tausi o se taitai, ma le ave ai o se sui o le kāpene tai tutono le pāle mene. O wha alia Winston Peters, ili amatalia ai o ana tā penanga mo le whai ngā pālota, o le aia sila e wha mausali so o tanga, matanga ta pālota. Inisa tala wa sa afia le sa avea ma minista o puipuinga o New Zealand ya Ron Mark o se tangata nu o le atunu na maliu I totono Ukraine o na o ni tūmanianga na whaatino e lea lii e tama whaia la vea isi a lii fita. O le ua maliu o Sean Lee Cairns, luas fulono tau sanga mai kalaistete. Ma o reporti ma le New Zealand Herald o Sean ua lua tau sanga o nofo Ukraine. Ili whaatino ai o lana koni karate e visosoani ei fita New Zealand. Ta ue Mark o whaatino ngā le neia lii ua whaailoa ai lona I tu ai ngatangata I lona loto alofa. Li wha mua ai o saunga le mua o na uso a tangata na I lo o ia. I reporti na wha mawina na maliu Shani se oso wha inga na wha o ngā ai a wala wha te konolosi. Po o le vaenga wata o le drone strike. A o ia tau mawhai e wha asawina malawe ai mai se isi fita o lo o manua. O Shani le o se tangata e le awaini a o onga tau military. Ai ua whaalia e lea li I le loto toa ma le anganga Fisoswani I lona tali atu mo e na manunua a o vata wai fita I Ukraine. Ma ua fo e reporti na mali liu whaatasi lea li I New Zealand ma se li fita mai Finland.
O le lona whaile o tangata New Zealand ua maua le mali liu I totono Ukraine. E au fiai le li o Dominic Ablin, 24 tausanga le matua, Andrew Bagshaw, 45 tausanga, ma le li o Kane Te Tai, 34 tausanga. Mai tala mulmuli wa amata nei fuafuanga le swimming star wa onga ya David Seymour. Ile whaatulanga ai o ni whaasalanga tupe, whaia whaasanga I mātua, ile le ave ai o lātou whanau ia o onga. I reporti o whamauina le ono o atulava I le tolu afe, le whaasalanga pe ale avea whanau ia onga. Wa ta wai fo le fitu na I malimtanga luenga o whamsinonga le whaatino ai o ia whaasalanga. O le a whaamaru sia le vaenga I mātua uma, se I vanga na ai watu inatu se tu si alo ia, e whaamatala se a awhianga whaasoi fo malolo ina o le tamaititi, wa le mawhai ai o na awai ia o onga. I whamaumaunga ma le News Talk ZP na tā uai, o le se 10% o whanau e leo a o onga, mo le se 15 o aso pe sili atu foi. Ma o tātou telefona mo le nei tū la whaafatai whafonga mai, tau whaso Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Vali ala skipen i le rivango le woli the van tui fu polakala me fanga solo ale tutu ala vale radio Samoa tasi lima iva tolu amo a feo le tu ma tu mai le rivango le woli e fa talafanti ento oi ma lo le su fu ma wi ma langi ma o mai le dia woli le so fu really ja fa yam fa ma mo wi ngol le tau we pe o ta mo mi le official va ai tau ja ai le tau fi ai fu le wai si va na o nei te fa mi ante no nei faima la ina tonu o le whanawhinga winga ngai ki ngā lue i po le maunta ma le lau ia nei te hewa mai i le iau ia ere i kukuru fo i langi talavanti ia tialu saua bati yutita mo sili ia vi mora kusumala ingale ma vitomi dai sini au se ta lia i le rivai o la woli ia wan tona e sauni ma e tapena pena e piki le whana wa onga i le taimi e tu waia onga i le reifo ia woli e le tu maua stemi o na tu wafui leo a onga ade ia lama whana ia pe o na masri ia o lela mau sina koma mo sina taimi tau whio lolo ia wa lela koma kai hau pe alengi ka alonga ka maiki loku lea so sa ia ona io o ania fuafuanga o lea sunga fua ai le to taliu whanau ia onga i lea so lua ia ma toi wha wau fui ka haruenga tiuta ma whai ka halo filima pe ona tofia ia ilo tātou turo e te tonu o le nei en turo ia ma turo e mamau wha tala vantu pe ava pe o nei te mafuta mai en turo i faf pe ona iei au se talia iei ia Hawaii, Amerika, Alaska, Canada ia e maso se en turo lava o le rinke lope o wha wau tu iei le tautua wha wau le rinke le radio Samoa tasi liba i watolu amo malo ia tautou le ngālue malo foi ia le ono sai tute mga luenga e pei ona feanga iai. Mo i tanto o le fufu malanga tu nai e malatone e le bena tupu i malatone i le tai ona lila. Na whaaleanga i nai ia mo meo tau alunga o whali. E iei la mele meo le meo soso fui le ka miki faf. Le mele i onga si puling a wha peritani o le trampoline a wha Samoa o le mea o soso. O luke vai e kule ko le meo soso lea. A lua kua momoli e koe le savit. Wha pipi i lunga o waia mori. O le me laki ai ele o tupu ai se mu. Ai o lo i male la o lo wha pele o na palasi ene i na. Ia antono le na wanga i uti ai ia ngā luenga fo ia i lantou e sosoani mo mua. Ia ma i lantou fo i e lavea i e toe wha le leia. Ia fo i tūlanga e pei o na wha leanga ina. Ona o le tō wha tau tau male malo si usavili. Pe ona mule mo wina i le po ana po male tai au ana le la. O ni sina vaenga mo lo si la fia i le tūlanga i tā alonga. O le fui wha o wina tāntu tā alonga le laka piliki. E pe o le po anani. O le po anani. O le ola tau i le Dragons mo le Knights. O le lima i le fia tai au. O le apingi le Titans mo le Storm. O le Cowboys fitau i male West Tigers afo le fitu. I le po tai au. Ia tau lunga lea. E le tā longa lea le Sea Eagles male Broncos. O le tau le whai le fefila sa la piki ma le Warriors. Ia,
Tasi le whai ina le Warriors i le vai so len si vai today. Mai ta longa i lima so ale na manu malo ai. Ia si va ila po le mea le au i le so antai. Au. Ole lima minuta te ai lono le fiafila sa. Ole tau i le Panthers ma le Eels. Ja, on tawalunga le tu la se fulu lima minuta te ai le van. I le po anta po le sa. Ole au le apinye le Roosters ma le Raiders. Ja, ole Raiders na le maloloi le au le afu. Le au le Warriors i lona malai i le Go Media Stadium. I le vaiaso na se ima vai today. Ja, tau i rei manuelo wanga tu e piki mai le whana wa onga. Ja, mi sila whenga i o le turu. Ma ngā nuenga wha wanga. I oi. Ea. O inga e whana wina wea kuia ki oi. E ko i runga anu karira ki e whongi whafo ngā re whakakangi a. E whailo le i oi. A me whingi kāka wa lewanga o meire koe o.
New Zealand o kala ya ke au eke koe fo i mai. Ama wana ko kongi vai aso ka I kasi ma eka ngai la fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye. Ako le masinga au o e Teresa wa ese lau vibe. Movili ya ile kaya po ai li kai kai. I am reply mai ile leva ole po wa ngale good nights. Boa e winga ngai me kinga ma yolo u fai ai. Koe fo I mai ngai. Mamu elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama akulava. Okay, walele la. I don't know how. I say, wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. Ma e fai mai I ke faa mai kai me ukele I feel right. Ole mafua anga kongole li ke lisa nga omusu kele ai. Posta kuwa o story nga olo maka maka e kele feel like. Fai mai nga ke pisi ai over ai e kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wakulava. Okay, walele la. Aluloa. I say, wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, ofenga yelo mafaufa. Ke fai aku anga yesa ufisa. O leva nga ulele aku kakfafsa nga yesi e kala mo sa o maya kula mele kupu ile vale. Afayo sisio kele ke yai kau kala sa o mai. Mai lolo fifa kali kali yak mai kele ang o mai. Umakula o lofa o la umalo si umakula o life. Ua o wilongi e kelelele. Kai fai ngaka waile fama ongilava. Okay, walele fa soy fua. I say, wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. I say, wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka. Sifu ia fa kungal kamalo Romeo 7. Ja, maar fa malo tung fa jalvan jian tu uma. Ole malanga mai ngal wenga fa bai taimi. Gol menga ngal sin malelai kai leja kan yul gede fong. Ja. Ole so ole wa mo mai ai ia le tala ole wa tala ile quota. E fo wa mo ile unga. Ja, ole quota system Samoa. Mara tu wa official la wa vanoa. A laki ka ko ile ka usanga male ka usanga e laki pe a tose tose lau e maua ia pepa fainga luenga e malanga mai e New Zealand.
au kilani. Whamole whaonga te tau le suawai. Wa whaiti tia timunga nei lole masani ai I masina wa tea. Wa malosi tele le alu le vai I le tātua ai. Whamole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. Whamole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele. Whawhitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga tanga yane I le watercare.co.nz. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia lelei ai I tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le wao tangata, lea ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui lata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. No no ue Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa.
mole so te filo malu. Ole tu feel te ne samo ya mala mala male ta no le sua. Le palua va male sulla tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la voine ya so. Kasi mana ufa ali ali manu ai ti le fa samo na ole nanu. Fa mole mole so te filo malu. Now ya e ma wale poto sili sili sili. Awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. Si formali o waino le vango la uli do jolu se fulu male jolu mi do jolu Natalia le July jolu stimulo jolu mau tanto wanga ya tu Samoa le fionga ya le bayava mai de vai le sui o le tanto wala leo ya le fu da we ya tu jolu bango le fam sidonga o ilan to to no ye na moli leo le lo fanga solo ilo na vai ya so mua e jolu ngaina ia le vai ya so ile so ma no nga lui we jolu e piki le fana wa onga wa inu tanto fuala au
Awane ingalo
sau le pa fai vai tele na swelo no ya o ya soma asoga se yo le fa ba bo pa pele pele te a mai se se ta fa no ke le me fanta yo le matala I feel no pele no fa ma oni persona bona o le no fa ya se ke ka lo suma so ke sa mi yo gi af ka ba e bunga la ke le me kala ka ba ile a e bunga o li kai ma so le va no bunga so mai yo fi ka ka mo pe yo out of fa ma nga ka ko wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mtuka ke lo ma ya ika te svolta wa sai le pengo fiore polonga ma la fi so ka ma fa no ga la la ko lo mai pe ti ma sunga ilo me mo sabi o maunga mama o te tawa sa ai o fainga tama tina o me uma o te o sabi o maunga mama o te tawa sa ai o fainga tama tina o me uma o te So formally na Richard Parker le divang o le oli malapesi sauya o e lo wa vela se ka ko kuka o le dei fo ya so fo raile wa e alu e fa ile tanga me ya ma e alu se va i mail fa na o le la tu wa onga ya le le fa le fa ma to tano fa ma no le so fu maria ma le langi ma polo kana me masani o so inga ma le fianga ya le wa va maina vai misa o le to ma nanga ala radio Samoa longa lui pona wa me tono le tato o tro au telaina ia la sanga uma o le tato fa sidonga o no fa pele o fa nga solo mai la sanga fu se o me fo le dia so fu really ia no to e na isi va yaso o le basi le fo le basi no univa jalavantu lilo mano nga lui ia ma lo fo ile o sai tutu nga luenga o tato wa lia ma wi fa ngol ni ve so ma lo so fu Ia, malo la vai lau talenga fonga mua fa tai le alofa maleanga le o le atua o le wa tātou taunu mai le whai unga fo i o le neiva i aso whai ngā luenga ia MSA fo i o tiu te mawhaiva wha a wawa si o tātou atunu ia elenga tailea ia o lau tiute ia ma le tātou porkalame whai pia i aso umma wasi o tātou atunu le ngata i Nipsila o Samoa nei ma le lalangi atoa ma talo fa fo i le pa ia ma le malu si o tātou atunu o lo mai mo mai pia le nei fo i update ia e ui lava ina tau wha au fiofi i te tonu o teimi whai ngā luenga ma le tele o le mau mea tau ona whai ia le tātou atunu nei ia le whamasinonga ia ai le mawhai ona tu wai ona le angai a le lei fo i ona tātou talanoa ma tātou muli ta ia o le malama fo i leo si o tātou atunu o le mea wai e le mata upu whamalo atu le tau ata i le nei aso whangamua Malo le on sai malo fo i le whanongolongo tinga na mai ala so nafi o lewa lua mori mau o lewa fisilingia fo i le tutonu o fina ngā loia a le tu tangi ma le tu te fo e fan tau lava i mata upu i lanto e to ono ia e pe ona tutula e luma o le whaam sinonga e se a mea so fina ngalo a lino ia wa o nafi le pe na tau lunga le tantal ronga fo i le e moli mau e tol o le mau a le sunga ia Sam Tusia o le moli mau ia lona to lua po lana girlfriend ia ma le moli mau lana te le lona po la fo ile ia le so tanga fo ile le o le vaenga le to ia se au mai no fira ngano le na fa te tali tanto to pa mai se va ia ku ia lilo ia fio mai o le va ma to fa te tali wong i manto e le fia to fo atu i tau manga o le fa msino Malo, ole tūlanga lava ia o nafi pe o da e tā ua sa o le ngata mai e pena pau mai e le tā tala noanga. O nei le tai au, ia sa o anga i le Electoral Commission, i le komisio o whai ngā pālota. Mali. O le tūlanga foi lele se whatata noanga tu sai fo i ole. O le mea lewa ia nei foi mau talawa au mai whapea o le wala awel whamasinonga nisi o mata upu mōr whamanino mai. Ia e au whaana sila fia, o a mai le tata o le stala o le lola, ia e mai sei foi. Pea ngā waa le nei lola wa ia nei taimi ma le stala wa ia i mos whai ngā pālota.
Ia, uma mai la win tavi usfuta sio taimina la walu la wale bana matala ko pena matala afol sefulu. La walu le kolosi ia po tu ifesili foi. Elo ia ke sisi na uma ia le defense side. Usa le vaenga le vaenga ia molia. Mai la le umi ali fonga mua. Ola tu le taimile nei le ke si le Catherine Delciel le tamaita ilo ia le. I le taimi ale nei lai tu i fasili ai. E sa o maua la se vaenga o le tawal manga le o le whamasinonga e pe ona iai mai le tae au ia sa fasili ngia le tamaita ilo ia lea. Le whamao ninga o le moli mau ale fionga le taita leo sinia ia le tau whātupa i sapani le malfanga. Ia o mea ai o ni o whamasinonga seumanu whangamua. O le tūlanga fo i le e umana faila moli mau ia ona tu ifasili le o epe fa maungia kili ala moli mau pe sa pe se e kami foi fasilia alo ia le vale ina ia mautinoa e maua le aunga male au tu pe fa maunia pe le ai ia o te ole tulanga la o mena na pe ina fasilingia na le taia o le tulanga foi le pena toe ile su engalo na lua le mana tua le wa tu no le faila ile maya fepule ai ia anga ilo ali o fatang malama ia matupa i te faia le su engalo na lua o le ala o faia su engalo na lua fasili ngia foi na le pena to e pu eni ata o le sin po le mena tupu el fala lavi sa ia ini ata na tapu e mai le mena na el fala lavi ia e mai seifu ia o tulanga umai pe ona iai ia atana pu e ina le fale mai ia pela na le nganga mai ele le moli maua le tali ale so fatupai ele ite pu e ni ata i le fale blavi e pau atana fa nga ina matiltilo ia ata le fale mai le na mai tiltilo iai ia ona fai mai lola ia le tama tailo ia o e mai tawala tu sale ia atana na abatu sam mata na i manua o tulanga le e peo o ata ia sapu ina le taimi o le mai al fala lavi ia ele i ma ua le tali le fionga ia le ta leo sinia ia ai pe o le tulanga le na o lana moli mau ele i taipu ina ni ata ona fasilingia lo le telefoni mantua foi le moli mau o Samuel lo ia le telefoni le fa pe na alu ave i leo na fasilingia lo le telefoni fea la telefoni Samuel le sa abatu ya te oi e fa pe mai el to fatu pai ele ia mai ia te au se telefoni ele ia mai ia te au se telefoni ia ona tuli ai lola ele ina el kesi o le na o Samuel na abatu telefoni ya te oi ia ona i wale fa pe mai tu pai ia o telefoni na ave ia ele mia su man so fa ele mia su ale na tata oi isi ta update wa maatu wa ya sol nei le na fama vai alu America sa mo malona ainga le wote au mai le wote fingal wenga le mtanga wenga leo ia o le kamtalanga le fionga komsino leo le na to talo sanga mai fi fingal wenga o Jeremia foila o ia le sile mo li mag ile tula na mention ile taimilo mo ma komsina e fa apele kala ile mia o le na pripe e felin e pule peita ele tsala ina maile me ato ai le asolea o le ale me na pripe ai o Jeremia la le nasu le fa pe le na ile telefonia ya o le si fa mai o le si tulanga na fasilingia ele kesi le te fai mai o Jeremia na ele ia te o fa mai ia tu pai o le telefoni na sa mo le o ele mia na ia o se enga mua man tu e se enga mua le fai leo ele o ia ele ang mai ia e fa pe atu kesi o e malama o Sam fa to asau to tonu ile su enga lona lua o moli mau ia lena avatu ia o to fai la su enga lona lua ya pe o tulanga na lena na tu i fasili ai ia ale talia ale fionga ale to fatu pai o lo ia ele mia su ale telefoni la le o ele mia foi le sile o te lo ale sai tonu ole su engale ile su engalo na lua e ese me sa fa pe ile fesuia le ole simta upo no mo tonu atu ala ina wo tonu watu
ai break lo mal court ole tulanga le swinga o le whamatalanga Marie. Ia. Mana tua le ta ua leo. Na sui len ta ua le mawar komisina na sui le whamatalanga Marie. Na uma ona tusi le whamatalanga mua. Ai toi sau Marie na ua whaile su enga le ai toi whai mai. Wa ia Sam, wa o ia Sam masivai. Ina ia pepelo i leo i tulanga uma lea o ia sa ia i le pole ama. Ma Sam le sin. Ia. Ia o lea lau faisa suenga lona lua, o fia mana o mia lai leo lea nga i lua la, e sa ili, po fea alfa mao ninga, o le mau lea a Marie, o le wa nga i loe e sa ili. Ia, ai fai mai ia tala ai fai linua, a tupai. O atu loa i le mea lea na tutu wai, le ta ua na tutu wai Samuelu ma Marie le polea. Fea kulo i eile kala ia Marie, o fea tonua o i na lua tutu wai le polea, Fea tonu au i na lua tu ai i le pole. Ai whapea mai si kala Marie. Ia, ai. Ia, o kele i ai i le mea a koa. O le mea a koa kele i ai i le pole na tupu ai. Ia. O tele i ai fo i whala lave ma le mea a koa lea la wa sui loa la ma le whamatalanga. O le aso iwa le o iuni lua felu a tolu le whai el tulanga lea. Ia, o le aso whala le na, le tau e sapani, le tau e tupai. Na toe anga ia ilo tai toe fa mau le fa matalanga le a Marie Wasuia. A ole ia nga isa fasili atu ia Samuel. Samuel. Na lo i loa ia i le mo mau le a Marie le ufai mai. A le ke fa pe mai o lua ma Marie le sa ia i a mai Samuel ola fa matalanga ufai atu ole na. Ele mfaiona o toe suia la fa matalanga. Ia, o le mea langa kuli e angi e keisi e umangele e malo lo angi e whamasinonga le kuli e tupa. Tūlanga whaelera le se nga waso. Nau mai le aso iwa sui e yukai i le mele le sini vai tele i ale whamatalanga Marie. Le whamai tupa ina nga ilola i le ofisa e whait whamatalanga Marie. Ai au mai le whamatalanga e teiti le aso sfutolu o yuni. Le lana whasiringia i lo tupai. O le ale mea lenga fai mai ngā kō ar kai milawa le aso iwa whai whamakalanga le wasu ia Marie. A lea mai whamakalanga le na whatino ina e salale o lea e date i le aso sifutolu. Ia peo i nasa au mi e sa taimina tulituli ai. Ia mwhapea mai tupai. Ia wha matao se lape foi lea il mtanga ruenga o leo le matao vaenga susue. O le se o le aso pea. Ai ole tūlanga lava ia awa ai le aso iwa o iuni lua whelua tōlu. O le aso nai, ia asala ia lea le whainga ruenga, whato a o le aso ngafua. Ia o ina whato a o toe luatu ai pe o toe whaatonuina, ma toe wa aia mea ia sa whai o le ase singa le nā luen mea le na tupu el whala vlave. Ai whapea atu keisi, o hei loa, o le aso iwa las wharaile. As wharaile na o iuni, as wharaile aso iwa o iuni. Ia, fa aso elei masau mian koe fai el maka upule ina wa uman faile le fa matalanga a Marie e fa mai lo le tala le asa pani le ai o le mele fa pe au mai lo fa matalanga ia no tsalo le ka kope aku ma au mai e tilo fo ele tasi se mata upu i tono le vala le o alfa tasi male so enga le nei ia ai tilo fo ile tulanga fo ile e au mai le fa matalanga ia o te tapa tu wa whainga renga malo lo mai le weekend atua. Ia o las whainga renga la songa fua. Le la o te ilo lape na io e ala ma admiti ia tupai. Ia o te ilo le lape lea ili wha mawina o aso ma tūlanga whapena. Ai i lau statement o uputa ua ia a tupai lena wha malau. I lau wha matalanga. Wha tau tō na whaia. O lo wha matalai mau ma mea ina ia ono ina ia mafai na ono fa maoni ai le solitu la fono betai o le wo mai kongo le ko o le wo fesiringia o mai le kele o isi mau isu se kele le fe ave inga mo le mau a le la o fesiri mai lo le afungi le keisi fela na ave e Marie masami nga o umale tusi fam talanga foi le wasuia Marie. Ia e whapea mai loa ia tupai. Ia na uma, ia koe momoli le hotel le sango fo ai.
ia vale lo minute fa ku ia le a makanga sa fasili al kesi e te fa petu pa le ai le uta to mana o Marie na la tulo na te i le whainga wenga le ofisa o le ta ai lua. Au mai Marie mala au le la tau ainga, o na o le polinga, i le ta avea i le hotel, o na o le iai i le tūlanga foilele, e pei o le iai se afea i le vāo. O Sam ma Marie, ai mantua le no nofo whaatasi mo li mau e to atolu i le hotel, o si vai Sam ma Marie. Le ala na lai o na ave ese mai lo Marie, e ro na te i le whainga wenga le mtanga wenga o leo leo. E ai ne se tūlanga o le sa tu i fasili e tau whātupa. I sa ia whailo ai e se le moli maua a longo i le si tūlna. E se le moli maua o pa au sa whai ia o lana ia lawal nā tala. E se foilo na ia langona. Ai lana mau le na ave nei le. Lana tali le na ave nei le keisi. E o la whamai. O la mau lea sa whatauto. Ma e wha maoni ala o tatonunga. O le wha matalanga o te sau o te tautalai. O caution statements. O whamatalanga o te sau o te tautalai. O caution statements. Ai, o le mau ia, o la o mau, lena na tusia, ia o lea o whamawina. O lo o mato, o lo o anga i tonu ala o ia mau i le tūlanga whaile leo o mea a noa ma mea moni lawa na tupu. Ina ia mawhai o na whaamaonia le soli ngā tūla whono. Usala pe o le sosio manga le whapea ia tupai o le whasiringi ai ia. Ai o le koa ia o lana ia maula e whai mai ia. O le tūlanga whailele. Mea mo ia langa kukupu kaimi lea. Ma le mea a koa le na ia pe o na whasiringi ia. Whai pola minga lenga le koe whakalangoa inga ia. Ia Samuel. I lana whamatalanga. Ia e whapea mai tupai. Ia. O le whamatalanga lea Samuel una whai. E mako o akui o whai i a mātou i le hotel. Na whai atoa ia. E mako o akui o whai akui le mele na o i le sini. I toi whai o lana whamtalanga e tu sai o le mele wa o whai mai e Marie. Ia e whai mai lo Sam. Le ai o la u whamakalanga ngā o le ngā. Ia peila o le tūlanga na o lai iei le mata upu le taimile nei whangamua. Ma kwa umia. Kwa umia le whailinga e KC o le wailinga ngā waili le process o le re-employment o kangaka i le taimina mo le mawai longo. Mo le mawai o pa au le komisina. Ia na le e toe whawhainga wenga i tangata. Waili le tūlanga whawele o lona so tanga i matata upu o atu i tangata le ofisa o leo leo. Ia lea lango o atu pai. O leo waili le treatment o moli mau. Na watu na ave i le whaile whamatalanga, tai me suri ai, ave le hotel. So, mai le mea atoa lea, ia, o le ngarwenga lea lo ia o defense. Na to te presidengia mea, malawa le sisio manga, ina ia maua le connection. I think o le mea na lau te tilo foi ei. E pei foi ona whai, mai na malo fasili al keisi foi lea le ali lea lo ia lauli. Ia on whai mai lo te malua. O lo connection la lea. Le te iloa lea e te afia le mata upu. Lea na e whai a mea ia i tangata ia e wati ate. O le te iloa o le mōli mau lea. Le tangata na lati ate. O le mōli mau au tū lea leo le mata upu le nei. Ia peila o tūlanga na le whapea ni whapea wa isi o tato o tunu. Whamei pea wa loke ea ia isi mea ele. Aile loke mka porque ie pu le alo ia ile vai liwa sua ia ile la konga luinga. Ia mautino o la fo ia kai o la fo ia mata tu mai ele famasino le ala le alu le tu in office ia ina ia tonu le mata pulem fai le suina o se li poti popuna le fonga mua tu sai o tai o nei tata o famasinonga ia wai o la somu muli la le nei mo nei vai aso ia o tata o toi la alo le la songa fuwa talo sia la ia umar kolosi wale fane ia umai 4 p.m. today, umaile le ko longa winga la, wa umar ko pea, ne uke ala ki kelfa. Ya, no winga la fa tali la songa fuwa. E talu sia ia o atu wa umar ko losilia. E sa lo se moli maufo. Ma lo sam no le mo ia val ding vaing o le o le tau tu le mata ia tu foi le a faila o na wa sam no ia le sunga ia tu pa. E le o ia le telefoni. E ma fai o na fa pense fa mtalanga. E mo ia la tala semble na fai. O nana yelan telefonina na avantu.
I nā ele matanga alwenga o leo. Ia nei leo manino mai po ani me o ye tono le telefonia li. Ia a foi la le wa le mo mau Jeremy. Wa le warning le te va ia tu lena ave le fionga le tama te famasino ia tu pa. O tala na mau ana mo mau ia o atu muli tu pe tala na. Kia sei o le na lana fa longo ia. Tu pe se yo atu moli mau ia na fasinia le o lana mau. Nga ile le Itali I fasili tu sa o lana mau le na va tu mo famasinonga. Ai wa telefon. Kasi lang nga me le wa ka fa maungia ko sa ola ye telefoni sam na ave leo. O leo fa maungia mai ele fionga ile ta ile leo sinia. Ya te pai ya esa ola ya ele mia ang usar nga yali yo ele mia po fele lo leo nga walu kong ye telefoni sam ai tato tali pe wa mo mau foi la ele mia no winga mon mau mai foi ele mia. Io ina tonua, io le ama wai po le ale mena I tono telefoni, le fia ilo al tata watunu, ia pe moni na tapu Samuelu ni ata ta vale le ta ua, ia wifi mai le whamatalanga tupa ia, na ngai umai vaenga ia na ta ua, e pe ona ta ua mai, ia ngai whamaunia mai ia pe moni, na o ye Samuelu ia o satala noa ma le ala, Nya wa o isina me Elena tu ifasilia ia a olo fanga solo pe taimin nei tata mta upu no no winga la songa fua ia ona tata titilo le pe fa umari kolosilia ia pe ono okay loe kaunga umangir kolos ia ona ale ile le tule ale loia le ifalingo ali ofa tau malama ia masam sivai o lo ia la ele fasilingia o lo ia le fionga ia la uli malisem fuliai ne ia le KC mai New Zealand le ali ia fa pe foi ia le tamaita ia mural ia ona so o lo la ia le matania o ia le elasi ia o ia le silo ia le tawina ia le tofali o ia fa pe foi ia sam masivai Mai lo va tang fo linga mai la o le a telefoni si vaenga o le a look fo e da tu le malu le tunu le dava yes ia wa a fa o lewa io e mai tu pai o le na ye le telefoni e ese le malu le malo le na ye ia o le si la fasili o a langi menga ye kongo nga ke fo le rope keringi kakalo o ye kongi nga mang ya ka fu yungi fa le sa mang ku langa fa pe nga li lo mai ia wa ke lo nga lo kur ka ba e wi le ia o le tantu talia lupe o maunu le dava ia sofo. Ai ona o lea so malo lo le so ngafu o le ase tulanga o whaatatia ngā luenga le whaamsinonga. E malo lo mra whaamsinonga pe wha wauka ku le so ngafu o le vea sofo ali. So no lenga lo ia kia ua o le sa lotu o le lotu o le tato tuto atas ia e whai e le kafido al mulivai a so ngafu alo ala o le aso malo lo na tato singafua la whai e lor kako ice right i lumai o le il falo il malo la mako ice right ak mo oko lo no winga malo lo la tata fo masidonga fato a mai le solua la solua lanto e amata fo le mato ia fo tata la solua ia te fa wa wa tarsia ia umanele kolosia le tama sai palang ile alo ia ke sile a palang ia ai se fa sauia ia isiro ia tolu wa a fasili le mekas sol se mang ia lua ia le kula ofisili le mekas pe menga lai ai Mari ina ia tau fai wifi kulinga e fai kwa fai mai ale ai e le se me fa pena ia a le la ia le tulanga le o le mata upu le tato moli maulo na lua no winga la le so fo ia on tatilo le pete fa wa fo mol mau tu pa ilan tu ofisili defense ia maso o tai mase mol mau fo mol vai so fo e umia se time e fa malo al tata wa tunula ma unsa so tele our message mai ile tato update ni ai ole melena na tamanatu ai tawa ona ye se tulanga fa pe fa ia ina ia mafai ona mau se tato wa tunu on no fo mai le fa matalanga ia malo fo tapua ila u to fa se man wa ole a te alua le ke vai kwa emo mai le moli ola message o fa pe pe alwe ingo fola ma faisa makangi pese ma fangia ngakala le fa kali update ma ya ai fa ya sole ali Malo fa ia o le wa tanto ye le fai un ole ri ve yaso ma mana ye fu la le si la sanga le wo ye ia wa le na wa ta u ye le telefon ye o te ia o le ka ke le o mal malam ye po le an ko inga ke fo
Ia a whai o skele fongi fo le wha nei o na pō le whaingo fia na pō e iata. Ia longo winga ka ngwa makua mangingo alang yaka o ye kong. A whai o lenga pongi sa se mea ngā pō e ingi yaka ngā pō e. Ia wala pō le ta ua mai ia lilo mai. O le pō le ta ua o le talai injuries mantua o le tuloa ia a inga fo i whanongonongo mai ia mali a talavou fo i wa aviel so i fuona o le whanamlavi. O le ta ua o le lai whai mai ia le kala la le me ngā lai ngā whesiri la le me wala on tutusa e tutusa leia injuries ia e leia whamatala e Samuelu ma injuries ia e maua mai le i le manua ia e maua mai i ata le alwhanema. Ia a whai mai tupa. O le ma ua o le fo ina liki ia ata o injuries nga. Ia pepa na liki tua. Rono winga whai na liki. Ia rono winga la wai lima o la tau ia. Ia o tūranga umana le sa lulua le ulu kamaika i lo ia. Lulu, whai mai. E ofo e eser kala kupa ia le whai mai waliki kua ia le alfa mauninga. E whai mai ia i tupa. Whai ati le tamaita i lo ia. Whai ia whai mauninga e whai tupa. E makua le iloa a lono o lea na maua e na liki fo i tua ia ata ia o lea la e sa wai whamatalanga nei. O lea po lea lava whangamua ia o lo whanga solo pēl tata whamasinonga le teimine nei. Ia o nawa wa iei ina isi mea na wa tau wala mai isa wai whangamua. Sa ia telefoni a Sam. E manga ia telefoni a Sam. E whailai e sa wai le fasidi. O hala mea lai kongo telefoni. O hala aka ngā pu eri telefoni. Awa a taula le tū nevo le pō lea wa leva. Ma le area la lea wa sawi e le pō. E pongi sa. Ia lono winga. O ila e loa i pia whaila se telefoni na whaona pōni. Pe maua ni ata ole. Tūlanga umal whalau lawe mal ta vale le ta ua whonga mua. E le ngantai le dāni lo mai. Vole o toi manatua atu se tasi o vaenga o lau folsanga le vaenga o le hau. Ia. O le na toi sui le maua le tamaitai ia. Oi whare, Marie, O nana whapea mai Marie. E mbali li o kele iai le pōle. Le iloa la pō se anganga le anganga o mai masea me kūlei mai luma le pāsi ka pēa whai o le ngā o ngangko i sui le mori maua li lilo. E le asau langona le ngā mea. Ia, wa whai o le tasina mau malo se leo le wa umai ni. Ia. Wa to e sui le whamatalanga Marie. Le ngata wa sui le whamatalanga Marie whai mai. Wa tutulo ele mele e whaasino ele mele tutu e masam. O le whamatalanga le tupa. Ia. Tutulo i le mele e whaasino ele mele ngau mai e masam. Pakulo e kupa. I whea kongwala, whai lea waenga e whaisusinga. Whea kongwala na lua tutu e masam. Ia e tutulo Marie whai mai loa ke au whai mai. Ia, maa. O kele iai i le pōle. Ne whailoa ko kele iai i le pōle. Mako ule malama lama o kele iloa. Ia se mea i le mea a koa lea. Ia, e manatua la. O le si fo i whamatalanga le nta ua le komisina. Ia. I le whamatalanga lava Marie. Ua whape atu Marie leo leo. Na watu ala vaenga ia au mai au sawa ima. Ma au mai e loa ma o mai au i la utala e whai atu. Oisor. Ia o pepelo i leo leo. Ia. Ia walenga mau al komisina. Ia. Ia. O melanga. Ia lewa whanua whesasi a ko alenga o ilo leo koe kusi whamatalanga Marie. Ia e whamai ia tupa e whai aku ia Sam. La sau kala lewa e se kala Marie lewa whai. Ia. Ia e whamai kala Sam. Ia i o la ukalanga whaku mo mua le ngā. O la ukalanga le pepa le mo le maunga ngā waku le ngā. Ia o le nā le whonga mua. Ia e tātou te tūlai luma le whamasinonga. Na te ilo ina. Ia po le whea le mea sa o ma le mea le sa. Lele, ia, ma lo whaatai a lilo sole e maari e vui la le. Le whisuia inga le ui ia le tātou mata upu o lo whanga solo le temidei. Ia wai lo ta maita watu fwoi lele ia tātou li poti ia na au mai. Ia le na taua lunga le whiawhia ndafi. E pi e fōlinga me i singa tenko fwoi lele peo na e sa noa lilo le whiawhia ndafi Marie marka malo sa. Ia le fwoi e imalanga patna ia sivai. Ia le fwoi o whalongo aku. Ia ngai wha meira kala mari. O le mea ere ia i le mea le tupu i le mea. Ia koe sa wai lola marka kala le o le iei marka le fong.
ai se ka ko whaakali ia le mia. Ia le lope umaloa mai whaakasi ma esekia e o mai a mai ke le fongi pe ava pe o ngai ala ua ke le fongi. Lei o le mea no atai. Wa mantua ele na e fasiringia wa nafi po le ale mea le ufai atu. Mea o kele ilo nga mengo o whaku tenko tenko. Ia. Ai na ua mention no anga ngai ele sui le stala ina ua whaali liu ele sui le stala ngai le tamaita i pālangi le afea. O whapea loa le ala wa mawale kari o le mele. Li le lenga pe meianga. Le mga wapo le ele me tenko le ke fai kuai wa le ho fai ele se me la ka kalai ile mea ai ka kele o lopo le ale connection ile vale o Sam Marie ale nga ka wa connection na Sam ya masivai o le partner ya o lo fa po liuli o Maria le ka me o langa boyfriend Sam le fa ia ka wanga umal ka punga wa lo le ko ese maso ka inga mal boyfriend ai o lo ngingo fa liu Fali liu mai e afangi e sui le stala le tala le fa pe atu pa ya na umaloa o le fata o te mantu atu na umaloa na tusil fa mtalanga Marie ya ona saulo leo le teo Marie ta ailua le ofisa o leo ave Marie la ke o la ko ainga o nga ele ka kawa ko ave Marie le hotel o nga le ngofo fa kasi ai masema masivai o le ele mele le va Fali liu mai la sile skala fara wa ko fa mai o le yele affair le fa liu fa perkange mai le ka o melo le po fa pe o le ansala la tanko le ali ile leng fa mai nga filang fa sili pola e nga me tanko ya o le tali na o le na yele affair o le tulanga fa na la na ese memory ile moli maulia atu pa itu sala na moli mau ina ia mafai ona wane itu fatasi o lengo fa kasi moli mau ia ko le hotel Lele ma lo fa tang ia o nga foi la wo i manga i mea fa poponga wo i lunga inga ia sa ka ko le lo sa ka le lo ka ika ia le me tau ia nga wa mo i luma manami ia wa ele mai lo tu foi lele nei te wo toi ia wo sa nga le mua ia o me nei o moli maua li lo mai ia va pe anta mai tau foi lele i mata pu fa pene e la wo lunga i le tamu fai e so se mtanga wenga la wo leo e malu pui le so i fu i la tone ya fa yo ngai mangi me fa popo fa penga sorry e se foi la la sanga le o tu tanto le venga so sa pe tanto o lia li ya ole te le me tu wa tato ele me finga le ka ko ke kilo ile no mafale o le tua fale o le ta fa fale o le mata what if there is nothing like that ngaku Ola le me pia pe aka ko ko vai so fo wa o mai la mo mauia ele ma se me fa pengang ele ye se affair ele ye Marie o vai kele wale wala confirm lan me ngale ka so what if lenga le wa mai Marie inga ia ka fa ye me le ko sa me manga le la ilo fa sinonga me manga i fisilia la fai ya mal vai so fo mta upu ai taua ua mea umayawa ona sa ili ina ia mawhaia na maua. Pāua mea o ai confirm sa olenga avel California sa lele si leo ia le mia. Ia e mon maula ia le mia po ala me kongo California sa la me nga lai unga le alo ia le tulanga le whailoa California sa whailoa mea na ia California sa mea mwhapena. E tatou tālia lupe maunu le tulanga o tatou mta upure Olo o fa masinonga ia maua fo se malam la mal tatou tunu mai tatou fo wale van tatou tali nga makako kilo lunga o penga ta failangi le moli mau Samuel and it sounds real le mal mau Samuel me fa nga le wa fola ya manatu tatou tunu ia le to telo tatou tunu i le moli mau Sam fa mai si makwa sound real la le moli ma Ya le la ka ko me fa maungi ai me. Ya se ka ko kali la po le tala. Le ma lo fa tang ya tato mai e ta si pe nei sa no le vai ngol le o li po le fia to nei sa mo ali lo ya vai le ta po la ta ti la tanto fa sinonga. Ya e se tanto o to va ili po la le fi no le fio ngai le komisina o le ofisa le o fa nga pa nota. Ma le fa ma la mai no le vanale. O lewa saunia foi lele ia po lewa tatou le mailo e o ia kaika ia wa never mai ia le whaavaila tau e tatau on tolu masina mai le aso ia loa ia ai ia le afo
ia le kako afu whaatapeina le o le pāle mene, ia o nā ewa mai le tūtūnga o le tula whono whainga pālota. E le aila e kaunga ongo masinga e ka pengai, ia sui tau wā, ma vāinga wha upu whai. Ia o le whata apele tātou pāle mene a lilo mai. Ia, o pe o le mea nana o wanga i e le officer komsina o whainga pālota. O nā i e le manatu whaile le o se tūla whono e whete e na i male whaavai e tū mati e le whaavai. O se tūla whono e whete e na i male whaavai o le mea ngai loka ilo e tū mati e le whaavai lo no winga. E a whape kon masinga le whamei le whaavai o masinga le whamei le officer whainga pāloka e kaulang whao ngā le whaavai. Mai. E tauna whao ngā le o le mea alna i tūla whono le tātou atunu. E whao ngā le tūla whono Supreme Law le whaavai. Ai na ofisiringia nei le fionga i le komisina o whainga pālota le a fionga ato le fua. Ia, o le a toa le tala le o te whai atua i le video le la atua atu i lunga le interview. Ai, o le tala ato le fua, na le ono awa i aso le melea la iona tala sanga mai le whamasinunga. Pa manino atu ia le tātou le tūla whono ma le tūlanga e tauna iai. Ia, ai mai se, o le tala sanga ino se ono vai aso e whaakapopo i le tolu maasina lea. Mo la lātou tāpenanga. Lātou tāpenanga. O le taimile nei sa mona na whaamtaungi whape atu, o le saunoanga ato le fua, e makua le mawhaiang whaise whai ngā pāroka le mea le lola le taimile nei. Lola le taimile nei, o lea ua, o lea o whai lea ua le stala. O ono se fululua afe, tolu se lau, tolu se fuluiva. Ia. Ono se fululua afe. A o lea o whai o le lola e te tauna le stala, se lau se fulu se fitu afe. Lua se lau lua lima. Lona winga la nawa la talata le ono sul pasene pe lima su montupua. Ia, io e wala talata le ono siful pasene. Wa lima siful tolu pasene o le tata watunu. Lea ua mai a le stala le taim nei. Ai fai mai tole a fua. E le mawhai na fai ese fai ngā pālota. E le mawhai. O le wha mau ngai o le lola o le. Te le pa u mai le lola o le lua whelua tasi fonga mua. Ia. Le lola le wa iei nei. O le maua mai wha maunga. E se fulu afe fit se lauli ma valu le se senga. So se fulu e se laulu as fitu afe iwa se lau valu tolu le lola le lua afe lua tas. A lea ua se lau se fulu fitu afe lua se laulu a lima. Ia le lola o le lola fau lea. Ia. Ia o se fulu afe la lea montu. Se fulu afe fit se lauli ma valu. O whamatalanga to le fua. O le kili nginga le orka ko lola le mena le na laina talo sanga le ofisa whainga pālota ina ua sau le fionga ato le fua tonu amata. I le tilo le te leo le tatou lola. Ai le ifa maina o lai e tangata ua mali liwe i ave sea. Mali. Le lana ave loa le na whai amendments ia le whai tau unga i tu la fono. Le la ua iei le numera lea. Ia o le encouragement lai au mai. Po le whamalosi au mai ato le fua. Le tatou atunu. Vai, alu i kai le skala whamon mole Mali. Ioi, nai whanga solo sawai i teimin nei. Sawai i lai ei team se wha. Ale ofisa whainga pālota i sawai. Usala lai whanga solo i teimin nei. E le mawhai o na, e te tau o na, e ei maasina, nai whamanino mai e tole fua. E ei maasina e tu mai e tapuni e le lola. Whato ama whainga pālota. E ei maasina e tapuni e le resalanga o sui tauwa. Ia maanga i le pālota. O le a maualo na atoanga le tatou wata le pe le interview. Ai o le tūlanga na le whapea mai to le fo. Lato ofisa lai matala e tau le valu le po. Ai a o le valu le po e vai ato le to tele ale mamalu le atunu e anga i atu. Ia e te tala ale awa noa e le sitala ia i le tatou atunu. O lea o le a set up ia no fuanga e lua. O le a pia park. Ia ma i le multi-purpose hall. Ina ia mawhai o na le stala ia tangata o tātou watunu e soani tai le ofisa o whainga pālota. O le mela iei kai o, ma kua a makang kumkum wa kwa li whanga mua. Kua a mata le mele whainel na whai o le o atu tangata o le malolo i le anga i atu. Ai o le mea mali, nga o le o tangata ia wa mai fully register wa umanga nga le skala ko uma i lunga o le kako o kako online registration. Mai nga le te tau ona e le stala mai
ma oe wana teno foi fafu. Ia. Ngā le valu se lau ngoiva. Valu se lau ono se fuluiva tangata ia wa uma na le stala. E valu se lau ono se fulu tangata Samoa ia. Ale fa meito le afua. O tangata Samoa ia to telo le au whainga luenga. La le stala online ona laile o most time o i taile ofisa whainga parota. Au tangata na e uma o ako e whailako fingerprint. Kusala wa valu se lau ono iwa tangata wa uma le leia na whaatino uma lato le stala na sa le stala atu online. Valu se lau ongo se furukanga kalenga i Samoa. O Australia, o Amerika Samoa ngale ko olua kaka wa uma nga whai ako ala ko le skala. O complete. O Australia to atas. O saina ele aise mea. Ai kasi kanga le skala mai sainga. Ele i atolan le stala. Ia ofiti e tasi tangata na le stala mai fiti. Le fa o complete le tangata na to atas. O Italia to atasi ele i atolan na le stala. E sa wa whai anga fingerprints. O ia Ania to olua ele ato fo no winga le yo mai. O New Zealand e luas full fa. Na to fa will complete. Wo mai e uma 5 fingerprints. Yo Papua New Guinea ko kasi fo ka le skala mai online. Ele complete ele sa. Filipina to olua e to tasi le will complete. Samoa e valu se lau i valua na le skala online. E valu se lau ngo se furu le will complete. Rongoinga i kangaka inga le skala online ele yo i kai yo e fa ko fingerprints. Solomona e tasi tangata na le stala mai. Ele i complete ele i sa. Tunisia, e tasi foi. Ele i complete. Wakasi kakang le skala mai. Ma le United States of America. Le ye Trump. Ia e to alima. Na le stala mai. Ele yo mai umale au vaenga ngai fai lako e complete lako registration. Na ole to lima lilo mai ava mai Amerika. Ia a foi ale kele la le ngasu la Amerika sole a. Ia fa koi foi wa ole sile ka fa fia me la wa nga. Fa koi foi. O ka se ngasu. Ia le wo fa manino mai e tole fo. Ia ele ia lu tata tu la fo no foi ngale ele i pasia tata tu la fo no foi le fa pe ko ki fai e kisi mai ai online. No. Ele pasia tatu tu la fono na. Era não te vai atu. Walto tele yo tatu tangata ia pisa mai nei tatu mai mata upu. Ale se vai ia o ko le skala mai le kai. Ale mana ia ia tatu ole fa manga ole afi. O tata ia le titilo mai eli fonga mua. Se mo ka ngoi tenda kusa me we ke pese le po kala me kai ai fa manatu tatu tunu. Mana ia. Ole iba na le lanta nganga ngofo ai lumo ko le fo ka ngolo ko le fo ki liki me e print mai. Lai on na registration online ma add up. Ole iba ngale lan kai ole latest ngale lan kai ole office of nga palota. Nena mai ya te o te sama wi fa yeto tatu po kalami. Ai ole atu watu le interview matole fo ai mata opu sa ofsinia. E tai pe o tatu sui fai pule. Mamata upu ia tu la fono me umana ia e awale disila fia tata watunu. E na ufaka di sei umanga kana ngua inga bakula ilunga video wale banga umapu e fa pele ai. Ne la breaka le faka ni miskama o fonga muai il tulanga le mana ia mon tata upu kana me fa fonga me il tata watunu. Ma lo lilo se toi fa manino mai amanto. E sa o luos furu fa nga lo ko fa nga wa mai nga diskala a luos furu nga ile ko nging pasis. Kusa vai, o New Zealand. New Zealand e luas full fana le stala online. Ai na to fa le wo mai nei fai la to langa lima. Kusa la wa ko le la ko le skala o le winga la tala. Kusa pe ke le skala online e te sau sa mo e fa ai lo e fa mau tu langa lima. Ina ia mafai ona e fia sau lo sa mo te mel palota. Ia nganga la kwa nganga kuwa lo lima ilunga ole masingi ai oso ifo umalo wingoa malo waka ma le engale skala vai manga ia ai afa pe ke le skala mai online ia e loa e te sawi inei e fai o tulanga lima me langa le wo fai mai lua fani usila ele le ngi usila le ko kele oska le su wiva awa me le kale kele el papa kiu so le se vai ngal ko ali
Ia fa maruru ko ma ko ia Amerika le winter le si afa. A le a sama le si afa. Se I ka u ye si swinga ma die voile. Awala ki aka fonga mu. Ia. Afangela le skala mainga le skala online ai. Ala fe wa sa lo le ko fo ia ku kula fonga Trump le wa ia. No winga la fo wa mengele complete registration. O le mana ia voila na o tātou wha maumungana. Wa i le wha punga wha Peritania lilo mai awa wha pēr. Numbers don't lie. Wha Samoa o me i o wha maumunga taunu mera. E le ma whainga kako pepelo. E a pepelo i le stangata. Leanga o le ngu mela ngai sak. Whaila o whainu mera na leu te wha longa tune. Ia ima wha fonga i le tātou tunu. Sali. Ya uia e sidi e la pe anga le maka e sidi e la pe anga le maka la ka me fai pe a fai e le a ko loka pa sesi e ka ke alua ko ila e fa tinola tai a tatau le ka ke ma a ko ia makele a ko ia ka kal ia o le le ka ia nga a ko ia le sikala ngi wai le ma fai ona a to pe a e le malanga I sa mo pe ke saki mai ala ia ma ua maridu mai ap. Nga o sia ua lofa. Ioi, o le mele le iei mātou I nei ia lilu mai apa. O le whakua ka pungi ma ko whare kala vai voi le kaore iwa e le pō. Inga nge ke wānu. Ke wānu. E osu I lunga le koko sesi. O le mea, soli, ka uri le lua sifuru ari lilu. Hoi, seli. E si di e pe a kua ka ko me I e whai se maka ko karongoanga I e whai. Ia maa lo wha taia lilo o le ua mauatu. E le aiari o le makua ke le ala wha ke le saviti. O le wha ki ngongala. Ia masano le slow motion a maa kouson. Vai. O le tūlanga foi tā ua o le melia. Le te whai mai e le se whamaumaua. Leanga o le numera lea e whamauina e fua I elenga lue ale electro. O mea mai o le numera whamawina survey el tatou ofisa o numera whai numera whamawina el tatou atunu. O la kou ia la kou ki whamawinga uma. Lea la koe survey kua. E fia lau whangau. O whea kou ki whaingaluenga. I mea uma nga. A mai whamaupopo uma. Ia makoe o le si tūlanga lai whamai e tole fua. E o mai el taimine i le whapea. Ele o ave se ale lola lua whelua tasi whapea o kia. FMI, o le record nga e fall ia ila ko e su o to tele le wakilingi e se mai sa malili o isi tangata la ia ele o lopo filme o ye wa lima tausanga uma le fia lima fainga palota ele palota ai le mafaio na be se malilola ai se nanga ele o loa le information o maliu le tangata wa rifea le tangata vai na ye o me manga le tala no ai le officer fainga palota ma le ofisa foi numera whamawina al tātou atunu. Ia, ai whaftai le atua. O lewa kiringi ka kolola. Le sifuru wafe mo ntuku lewa ave sea mai. O nei tangata wa lewa na mali. Ia, na matala no foi lema tole fua. Le la whamanino mai e tole fua. E tūlanga wa ila lolola sa vai ima. Wafe ma sa vai ia koa e lukumba ila le lola. O decrease uma lola. Ioi. O le mafua, a le amaka mai lai I sau I le vai maunga, sau I faleata, manu uia tu mai makua I ap umalola. Tangata na o mai savai, sole o koula savai le kumo ia ma kouso. Tangata na o mai savai, o mai loa la ko freehold lands. Ia le wana no fua I nei. Ia ma le fufula la ka kolola sa ia se fulu wafele o tangata maliliu, mai sia tangata la ia te mine ia le mafaina ave sea. Ona e pe ona uta ua o le information ele imanino mai po le alma watupu tangata lea. Nela me tole phone ngal bengana la fia ngai man la to officer. Ya ai faila le ke fai yanga kula le kala se fam mole no fa ku sko ingo ko le phone nga fa ngal benga. Anu lor ke minge ya le skala. Fai ngai ke fia le skala mai fa online. Le stala mai ele ole papa ke liu ma wa. Le skala se. Ve ko phone. E o me voi ni e sa o kala voi le o te mana tuai tanto posiva sau ngai le fa ku lima male la unga okai ai a makarsiva lima sfurkar Oe ka wala me ngau la
I le si ingo makamaka I se fala bla se mengo makamaka I le ngalo lo mafofau ai sau ni ngal si o ka ke vai ka I e tulanga foi lele ole me ole me foi lele ola foi wa too sure wa too sure ke o ka ole inga ia makua I manga ia fai ke manga ia me uma sole ai ke ro oi ke basalo ele ma fai nga kule le I or ka malo ale kul ko le alor ke fa pe ai upu ama kola Neke ka wala me ngola al me nga fa pe man fa le o kere yula o kere ya amu fo ya fa pe suli fa ai la o ko ye ni me ka penga ko le inga ar ka nga kale fu e a ver si ya o fai o le leo a ke a ko re king or ka malo ma le e ke ro le le alu le mo le mo ke me ra nga ke fa ya ku ya e fa pe nga le me foi nga ne a kele ko pa kiuri ma ya ma se le sikala a wa lo le stala ya le la fa mani no tun me le lo le stala ma lo wa nga I mai te palo ta o lo leo nga kusa pe ke silent I lungo social media ai ke skala ke sa fa ali lo leo ya la filinga le suyo lo ku malo o fai lo ai mo samo ai a fai o le ke papa ke o lunga nga le pe skala le pe se sa le pe se palo ka na ne wingon nga ko nga me ali se mo That's my fault. O longo winga e ka umai nga o le sila le vai o le so ngi le fa le nga ngole o soni Ioi ai o me nga le o ke o foi soli a ka uli le luos furfa ma le fia la wa nga Amerika ri fia foi ole e ko ia o ko nga sila a Amerika lo ke fa foi wa nga o le kirike ko profile o le ka ka le fa ia wa ia ko Amerika sa wa ia le ke va ia ko soli tengo ko ngale lima ai le fa pera o complete sorry usalenga le skala me online ya ai va ai tata tundu e fa tata la funga ai ma na ia lo le stala mai le winga na la tala o ngalo leo ya a fa te moso pase te fio mai ai te palo tale lei a fa le ya fa mo mai amba se mango ke lo se mango sangi paro a mo ma wale la fa ma o mo to suye e fa no tata leo fa tasi Ole wala vave a fo ele mta upule dei ya lilo ole tanto puno no mtanto ifo mtanto to ele mtanto tatalo dileli fa ma ngalo mai tanto barbecue ai ole pese le fa mai su meu vi inga vandu yoi ole pese ai o te rota po kalamele mo le fifine ya ni fonga mua ta yao e malolota to malolola sa malolola sunga fua i tata to fe lo ile le solo ile lo famanga le le tu e se yo mo e mai la sunga fua e puenka ko ka sisinga fua wa so i foi deva inga I lumai I le la fai ile i tata sisinga fua ia male sauninga la titi tele ia wa foi le pa ia male malo se tata wa tunu Avela le ma funga tamul moli le ngantel tanto pulenga ia me se fole manu le tru lo no pia in tono New Zealand ia mama to I fa fonek mole to nga fa taili lo mayava ia la ilo la vala o fionga ia e taulo longo I ma to le fo I va ngole fiaf ia ai fa pena mai lo marka ko mosing ia wila mole to nga fa tele le mayava mole tanto polokalame I le dia so for rail alo fa le tu ma tente yantu lo so fu mo man to wola le da fo I va so fo tanto to fisile fa I lo monu ai le tu no ia wa la vale no po yeli pa ia mal malu o sa mo ele ngate tono New Zealand ai fa pe fo I antu no e mamau o le wa choice fu mo le 20 minute na tale o le tu la e fa ia ta fu il fa o na wala tu le tanto wa tala ia mai tu no le Pacifica fa pe fo I la lang o le suie le no fo le fionga ia le antu severe ma le polo kalamio o e ma le tu la fono ia I tu tonu o le tanto wa polo kalamile da o nga I fo favor mo o le ia so for right ia fa malo antu ma tu ala ngante le fa na wa onga tilo na wa na wa le vena paka le tu ta vale da to ka paka ia na la vete no fo le
ia wa lau fa fonga mai le ni vai ngole fia vai nei tamait ia e wa fo le so nga ingia ia e vai fa le ka ko le skala po wa e le skala pe le ai wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I mangile a wa fa taumolo ai ngai Samoa e ma fai ona fai umai oka o loa faufali pusa aisa o ngā umu TV moenga se tino forma le tele o loa ese o fa tau umai ma fai ona tutongi le tātou ofisa I mangile ai piki I fale o loa o le Bluebird ia pia vai tele po sa le longa wala unoa le olua tasi 5 tolu fafa olua tasi 5 tolu fafa pe emaili le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. O oia se te mai tai sa moe le vā se fulu valu ma le tosu whātau sanga. O leo ta pena le whaalaputupatonga Samoa o le Dressed in Confidence se porkala me whaalea o onga e le ai se tutongi I le aso lua, aso tolu o uni e o le aso tofi, aso 5 o uni mo I la tau e alala I au kilani saute o loo sa ili ni ngā luenga. E tolu masina o le awhiso sonia tuai e ta pena o e mo saunga luenga. O nei porkala me whaalea o onga e au fia ai le ola manuia ma le sikaili po le sui. E mawale tau sa mifua whaapela e ma le taavale e piki mamamoli ai pe a mana omia. Whaafso tai loa le Dressed in Confidence I le emaili hello@dressedinconfidence.co.nz pe tangai ane I le Facebook po le Instagram. Awane e misiele nei avanoa tāua tamai tai Samoa uma I au kilani saute. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu, Weymouth Road, I tua ane o le ekalesia e whakasa I Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tā waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu I fitu. Olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu I fitu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai I le se fulu 5 I vakolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, live and learn. The two should go together, but sometimes we just live. We all make mistakes, but it's the wise who learn not to repeat them. In a way, our life's like a ship. We can steer it by the rudder or by the rocks. We can learn to read the signs and avoid trouble by making the right choices, or we can learn the slow, hard way by continuing to run into problems from our wrong choices. So if we want a good life, we need to be a good student of life and realize we can learn something from everybody. Some people even teach us by their bad example how not to live. A smart man said, we should learn from other people's mistakes, since there's simply not enough time for us to make all the mistakes ourselves. Someone said, I've learned silence from the talkative and kindness from the unkind. So our different teachers can include both old people and young kids, friends and enemies. We can learn from good books and our memories, from winning and losing. A little boy said, I've learned that if I'm in trouble at school, I'm going to be in more trouble at home. One husband said, I've learned I should never praise my mother's cooking while I'm eating my wife's cooking. An old woman said, I've learned that 6-year-old children are the only ones who think it's neat when their teeth fall out. One guy said, I've learned that loaning money to family and friends causes them to lose their memory. And a young adult said, I've learned you can do something in a moment that will give you a heartache the rest of your life. You see, it's when we stop learning that we start getting bored. We humans are made with tremendous potential for always learning and doing new things. In fact, it's when we stop learning that we stop living. A successful businessman said, anyone who stops learning is old, but whoever keeps learning stays young. How about you? Are you just growing old? Why not ask Jesus to take charge of your life? He'll keep you from getting bored and teach you His ways every day, so you'll never stop learning and stay young. Just think a minute.
If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. O mai o tau le nei vahengo le fiafi o le vingo le tua na langina e le au telefo le whakasai dai jara tū i le peninsula. E tau lo wan tui le polo kalamena o le think a minute polo tue mafau i sina mi nu te tasi ia ai te le i sola le tau ai ngā pe a whai te le i mana vai le deiva yaso. Limoi tu, amo. Le wa se anto le taimi le radio Samoa le divang le fiafi to iva minuto na tale o le tula e fa. Samoa e fa te tele mo le tantu ma tanga e peo sa wa ila songa fua se ye ri mai le ya so for raile e mai la wo le na la se ye pa i mo le taimi le fiafi la singana wo le to mali i le tantu ma tanga yo le tomo fi lava ina ia manino an tantu tala e longo pui le i lo o to pa ia ma lo o to ma. E li fu si sa ko ko lan le la ngi na pa wa tanga sa an to le na fiu mai o le li fa o e me tong yo lai tantu wang sa ja ai fa te tele mo le ba tanga mo le tele ina o se to ma sa o danga le an to al radio sa mo mo por kala me la wo li ba fonga mo tono lo wa sa yo tono lo mo ta lo lao
ia whapea fo I tono le tau whale whai ngā ruenga po lau pisinisi ia po le tau company fo I tai antua le tua lo tau soifua ia maua se whai ngā mano longa file mu ma le fia I le long weekend e peo le Saudi atu ia I tātou e whamaratu ia le sisi ngā fua I Samoa ia ma le aso whanau o le tupu ia sa le sale tolu I le aso mafua o le vai aso fau ia maruia fo lau tampu inga po I le amnai tampu ai le whai ungo le neiva yaso ia va ia maua atu pe tamata alo matamai ta alo ai o kia ia kako le ava ngai TV ma pa ia ma pispisi ai fua I stangata ia Bolo kalambe o le ngangai fo faiva ma le fionga ia le tau savea leo le aso atui pa mai atala ia mai le Pasifika mantunu o le langi a wane I misia I le tātou bolo kalambe o ma le tū la fono a tasi mei le talenga ia tū mara vau siki a shule sunga le li santini manuia le fai unga le via so alofa tile antu ingua fuala au mawhaila o le skala e aura koe keleng iau kala So ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafianga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tunele A oma Ele mafai nanga ona ngalo Le tafe mali o vai singano Olo onofo ai tine matama yunga lona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Say if I